And they met me now because my try several times. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Massa, we a great host party. Presenter, we unique. We are unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be settled. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Radio papa thank you. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Yeah, yetimipe nanso nyansa de una ndema wasam ya menasi kania semi saya ni nso awonche jumani dia maye ni nanso wa shirane wa nsem strewa do yeah, yetimipe nanso nyansa de una ndema wasam ya menasi kania semi saya ni nso awonche jumani dia maye nanso wa shirane wa nsem. It's Mr. Fresh Anointing. I mean, dear, what come if you say my whole dear pimp, we need dear pimp, but you see in a sign. Mammy, oh, Ghana, I just say, a boba of for a amount for Ahenkan 93.3 FM. Lord, I need your grace to carry me through. Oh, yeah. I don't need some more. I don't need a dog. I made your walk on many. I don't need some more. I don't need a dog. I made your walk on many. I don't need some more. I don't need a dog. I made your walk on many. Sois obé to me, ou bien sois obé to me too. I don't know China Mara. I feel where you're Michelle. You're me on the train. I don't need a dog, maybe I can't come in. Oh, now my obé to me, which one sois obé to me, ou bien sois obé to me too. I don't know China Mara. I feel where you're Michelle. You're me on the train. I don't need a dog. I made your walk on many. Say my whole dear pimp, me name dear pimp, me to see in a sign. Lord, I need your grace to carry me through. Say my whole dear pimp, me name dear pimp, me to see in a sign. Lord, I need your grace to carry me through. Oh, I don't need some more. I don't need a dog. Now make your walk on many. I don't need a dog. I made your walk on many. Let me see. I don't need a dog. I made your walk on many. I don't need a dog. I made your walk on many. If I don't need a dog. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. I don't need a dog. Na media kwa komeni.
Yeah, yet me pe. Nansu nyansa de una ondema. Wasam ya menasi kania. Same say I need so I won't change. Jumani dia mayewe. Nansu wa unshirane wa unsemu. Strawago. Yeah, yet me pe. Nansu nyansa de una ondema. Wasam ya menasi kania. Same say I need so I won't change. Jumani dia mayewe. Nansu wa unshirane wa unsemu. It's Mr. Fresh Anointing. I made ya kwa comment. If you say my whole day up him, minim day up him, but you see in a sign. Ahenkan FM. If you say my whole day up him, minim day up him, but you see in a sign. Lord, I need your grace to carry me through. Oh yeah, Adam. Adam ni odo na media kwa komeni. Me fanso moda. Adam ni odo na media kwa komeni. Me fanso moda. Adam ni odo na media kwa komeni. Abba. So the Lord is my rock, my fortress, my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation. He is my stronghold. I call to the Lord this morning, who is worthy of praise, and I am saved from all my enemies. Yami hon sanctuary na media kwa komeni. Lord, I need your grace to carry me through. Lord, I need your grace to carry me. So that is a beautiful track coming from the camp of Noble Inketia. It is a beautiful brand new Thursday morning, live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3 FM. We are broadcasting live from our national studios here, Quia Afrakoma, precisely Achim Abuwabo. We are booming across the length and breadth of the world by the kind courtesy www.ahenkanfmonline.com. Bigidi sound of pray. Erade di adoma bo adom so. Send your audience to yankwa chayen no. Some 40 minutes after 6 a.m. Welcome to the 16th day of June 2022. And we're bringing you the Thursday edition of your most authoritative social, political, and current affairs talk show, Maakye, live on Ahenkan 93.3 FM. On behalf of the team, Udi Ahenkan Kwame Yaboa, being the executive producer, our Dream Pioneer Kofi Mensah, lead producer, ably assisted Kobe K, Kwame Asante in charge of socials, Billy Man, technician on duty. Privileged to speak on their behalf. Oh, Boba Ofori Amanfo. A free sabre of him said, "Non do ebebo for God and country." Back on your radio, doing it as we do best. I don't see Kaya any entna a free sabre. I copy say non do bebo. Me this sabre. Unyan sorry ya. Any me nyane. Me si me nyane. Me nyane wa free won kata so. Sorry. Hey, akwadro na aye bi mu de sei. Otwe an wo twe ni mu. Woni time ya ni tie ye. Ano pray say Nyankopon anyane o na ode wo aka selection no a.
eba betena se eneda yi se Awurade de waka ho a me pato eya na wa kire ni so de ama na why enye easy se obekoda na de be che me se enye easy me se den enye easy so ari ase enu ti se Nyankopon amade achewa no pai woni wabusuan santin ni nyina Awurade amade achewa no pai amu nyina mo nka mbom na mo mfa seda ayeyie emfama eje Nyankopon oba Nyankopon ene hon kronkron Nyankopon sanse ono pe no se na ofata ono na ushira obi ntumi ennome o se no nso obi ntumi nsiesie obi ntumi nyeni yie oye prekese jamandu ofiti kurutia na ne ho bo afiafie mu oye omintimrim dade akon dade aye mo ne kashire woye serebo sekirema wo we dade mo no da oye amansan hene bransam edukata wiri Nyankopon no ono na no pe wa ma de kronkron achen Adinti yadi mu aseda edi ma din kronkron no me obo ba ofori amanfo de me se enye Awurade a anka sa bere madane saman ya me bo me hwene adinti me de aseda de ma din kronkron on behalf of the team yes ye de Awurade ase on behalf of the management of Ahenkan FM, we are so much grateful to God Almighty. Ewo enkwa debia no de ache enkwa ye da na se debia yete news of enipa bi efri mu adwumayefo bi a whole lot but Awurade amana pare yen wo yen hanom a na ne ye kan sa aseda enka ne din aye yen kan ne din sanso so na me da Awurade asede ama wo a wutie mi anopai wo kra sa wo koda ye hwe se ye koda na adwo saa no a ho eniema ahodo tumindie nkabrekire ni mpanini ahohombone a esori di atrenntwie wo mu kotire betire sede topa ye di adaniadane ne atrenntwie e wo Gaza eni Kosovo mpapra so no sa pepepe ne ane koso wo mu e kanche incantations ya hodo Awurade so ni nyina mu no atwe na se popra se kade bodamfo no ato atwene pokoko nim wo atwa jatum and it is so sorry anadi aseda man wate anopa ye na Awurade ase e wo de waye some 45 minutes after 6 a.m. Me patoya no what you say me say ye jumedie it dwells heavily on your comments, your thoughts, your involvement. I didn't hear no join on Facebook and I say YouTube. Facebook ni Ahenkan 93.3 FM on Facebook. I also so sanity here. Afei mo amu use Google Play Store ne App Store no monko ho sisi ya ha na mon download di Ghana Waves ana say Zeno Radio app no monko download sa apps yi mu wia mon search for Ahenkan 93.3 FM o search for Ahenkan wia afei ba bia wona mu bia o say ye utimi tie enwumadi ahodo no anopa nsu yasin konwen ye wo ensem bibiri ya ba bedi mu nkomo odim say enano nene nansa ena Ghana mampanyini na nado dankwa kufuado okoko pawo bank foforo bi ho entoma eye bank benya yesi e friend Development Bank Ghana DBG na sa DBG wo mo botaye ne den e den no mo ba be ne potin se wo hwe intentions a eya na empanifo di create banks and some dey establish banks ni bi wo Ghana ha no a eya na nka eya adwene pa but along the way no omo core mandate omo responsibility no ubehun say omo veer off the lane enti anopa ye bisa say sa Development Bank Ghana no a Ghana president na na Dankwa Kufuado omo akopa ho ntoma eba no juma be na ebedie na emama medreni the coffers of Ghana the already distressed coffers no medreni no off there and I say eba be boa be shemu kena anope ye hwani adimu nkomo se wo hwe adwene po ana etai bank ya ye friend say ADB Agricultural Development Bank yeti senka yemfa me so akuafo asene yemfa me bu akuafo
but minumi enu be dia dance ye say enye saa botae no no mo eye hu adwuma enu achi ye sign wo investment bank National Investment Bank NIB anka omo de so be invest eno so ho asem te sen na nse asan ko fa ba kwa ba FC ye friend Exxon Bank eno so ho asem te sen enti se DBG aba be ka ho a ono so de ben impact ena wode eba anopa yi ye be analyze na yatimi ahwe abo apinimpadimfo omo abene ewusikasem emu enti ya no ate ase e de amame ye firi ho no nso a DVLA omo e de reforms bi dia ba enti anopa ye be ho na ye ne wo mo mpanimfo akodi mu enkomo enu achi nso so ye bisa biom se Ghana school feeding program no ewo a state of emergency ana say any a state of emergency ye ne mpanimfo a wo mo enso abene wo mu no ebebo enkomo onim say omampani abedi akire Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia so obeka ya emre bi obeka kire Ghana for say akao ye wo akao for na sa akao for no juma omudi potene say enkrata asem enti enano no o kire say yen Ghana card no ebre bi beso a eba be ye passport a obetimi dia ye part of or traveling document enti anopa yi ebeba awura abisa se eye sa ne tie because oswafo a ono eye in charge of foreign affairs Mami Shelley Ayokobotwi o kire se enye nokore anyi hye da anya nokore nye nokore enti omumienu no hwan na all can seven no nokore pa ye betimi de Ghana card no atukwan ana ye ntumi mfa ntukwan vice president dia all kind of soronko ena ne foreign affairs minister so eka eye soronko empanisa ne okwa aten ne oba aten empe bebre ne ogina ho ne ya no time aten trodo edinti ene no ye ne wo mo abene ewo ye ba no oman ne oman ayonkofa obroni frɛ no international relations ye ne safo no bebo nkomo na omo so yaje wo mo adwenkyerɛ odum sɛ na ya woda nso de ya na dwumadie no ya hyehye ne sɛ pompomfe pa ye de eye abrabom ahintasem bebrɛw abrabom ahintasem enti na wotwetwa mu no na ye hwɛ sɛ nyankopɔn bɔ nipa bi a ɔhyɛda kyerɛ sɛ wo mabɔw sɛ kokotena achema boabo asase so na di yie ana mabɔw sɛ wo no aburokyire na abɛtena di yie ana sɛne ye taika no ba bia bebeto be yia no eya na eyempoyem ana sɛ netie ye bebo awuram ne ye di sunsun mu nkomo eno ewo ho ye wie ne saa ye besan aba honam fam ne aba be di bambo enso so hu enkomo eno na ye frɛ no police diary enti ene eno nso beba so na afa ye wie a ya ma kwan na watonkra enti ya woda de sɛ de munim no eya na dwumadie no ya hyehye ne pa sɛ mampɔnhene abomu no bibia wo mu bi okan ye ho a onso so obetumi aba be a part of it na yatimi akwen ani mo mampani said de bi o ka kire ye no we should be citizens and not spectators and intia na wa hyɛ ne nso e de amame midin no ensesa ye oboba ofori amanfo the commander general ensuro jaba ko ayaka kotoku meyo ye tena sese yi a na ye hwɛ kwan ye befa so a ibi di kotoku nkomo ama kotoku atimi akɔ nanim enkrofo bi ahyase ye allegation e de atia kotoku royals but say who atiase no enya ade ade omo hihye ni nyina ebebam omo be hihya but omo ntiase sanfa mayen kotoku royals minimu bra ye breye ansa na de abedu bebie wi a anka mo nyam adwen kura se mo koda so daye akohwehwe enwea e de abegu yen garem so atiase nyankopon kan ho eni ti de mu ye bia emfon ebe tonsuom wagina tuo no ai eno achi nso endra mehwehwe me nkratam na mehu se Kani Eastern Regional Chairman Edema NPP Amanyokuo no Chairman Akumin Kisi se wono so de nkrata akọ wode kọ na je se list na omde ba first na ne din ni mu no na eyemfunso na aba opani ne de nkrata akọ a nani abre dendenden so opese obeye first vice chairperson Edema NPP Amanyokuo no anope no so bebo awura mu ne adi mu nkomo na ene no we will do a bit of NDC politics kakra ye be NDC analysis kakra unim says si omo opposition omo hwe kwan befa so a omo be restructure omo party no na se omo ba be Ghana 2 minutes omo be den yo omo tumi aba
ebema wo primaries wo be kona no be den pa because bebre no abia ma dwene say oh ye be ba bam mu na wo ye chairman ye be ba bam mu na ye secretary ye be ba bam mu na ye organizer ye be ba bam mu na ye communication officer ye be ba bam mu na ukura dibra ebe boa wo and into wo primaries na be very tough and we will do a bit of analysis on that. Trust me, say we've got a work pack show and ya wada anope ya di ebremo kan ho na yentumi ensom osum papa why a crowd dia. A very good morning. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Me pa toma me fa wiem bo branso nto adwumadi ne so mfa ma se ne ebesi akọ ene damu ni nyina mpanimfo a wo mo e na yehwe ewiem bo bransam so na wo de amane yen se yenso yemfa mu amane no emfa emmo nti tie na hye ne so fama me wo kire se anopa yi yade apue mantem me ahodi obie ne nsu no bepeten enokre aboabo ensu no petepeten saa fiti ahomache no a bepem saa bredi bebia me hye minim ne yekoso abonten de nanso wabra me ba ne de na ensu no enokre na epeten na omo kire se bekoso apetepeten saa enenso so o kire se ensu ewo wiemu a ensu no bepeten kakra na nimu aye se de etie no na san apete kakra nti ebedwonso saa eya no ahye ne nso de amame ye kọ anwumere bremu nso a o kire se ensu no bekoso aye saa ensu no bemuna na apua mantem me ahodu no bi de ebeyi ne yem ato ene nti ya no ahye ne nso me bone tofa e de amawo a ene no o kire se ensuo ewo ewiem ene nti ya no ahye ne nso e de amame nti se ne endra ensuo no ye no ene nso so saa pepepe no mo kire se beye na ene de ne de enye se ndra de no na ayeremo ne nam ho no ene de ne nsuo de beto but ebeko ni cool se aboabo boga no ebeko cool di Ahenkan fa no ho aboabo boga oye boga ene saa pepepe ne nsuo no ebeko nsuo de betiasi na wadandan ho aye se de wo sa do akakra no eya na wa hye ne nso e de amame enti se wo de ahye otirim se wo kobo spray bi a ebetumi anka ne de menko ai enemenko because if itia no pay kusi anwumre nyina ensuo ewo wiem merafu ya wie ne sade afefa Bible no se fiti juoda no ena me ne waka asemba akopɛ ho me ne waka safa asemba akopɛ ho me se de yin awurade se me nka nkire wo se de obebisa no wo de bema wo ne obehwehwɛ obehunu na ubomu a ye bebie wo se mu ato a anopa nso yeda so agina ho na emom wa me afa ne fa foforo e na o se yemfa mra wo ye fa ben ya o se me nka nche o se onyankopon onye nipa. God is not a man. Tie me. O se de God is not a man. Onyankopon onye nipa. Se onyankopon ti se enipa enka oboba nka menti bia metie yi. Se onyankopon ti se nipa enka sabre yi dwumadie yi anka obi anafuru enka wotena ase enka guteburi so. Anka wono net microphone yachi but onyankopon ti se nipa eni nti se wo bisa no a ode bema wo se yira na wo hwehwe a wo behunu se nyira yempo na ugusu a hwehwe se mra wo behunu se emu ato na obomu a obebie wo onyankopon ti se de ba de onipa tu onyame ti se nipa anka ye nyina ye wuwu nanso ewurade nti se nipa nti anope o se menka nche se wo bisa no a wo de bema wate wo bisa no a wo de bema wo se wo hwehwe a wo behunu
saa nso so na wobomu a obebio na ene nyame asem a yede tai eto no yebeyi e de free. Numbers chapter 23, the verse 19. Numbers chapter 23, the verse 19. Yanking kind Bible no. Or say, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Had he said, and shall he not do it? Or had he spoken, and shall he not make it good? God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Had he said, and shall he not do it? Or had he spoken, and shall he not make it good? Onyankopɔn te sɛ nipa ɛno nti asɛm a ɔde nam de bɔfoɔ no so de baa yɛ a wɔsɛ me nka nkyerɛ wo sɛ na wɔtwe wei nyinaa ɛnkawa no ntum nyɛ mumu mɛnkawa no mpaado na ɛmmɔ wo tirim sɛ ɛntoma no adeɛ na wopɛ sɛ wokunu yɛ ma wo no by magic obɛhunu sɛ woamie wa no anka nkyerɛ no a ɔnhunu ɛno na Nyankopɔn asan si so anɔpa yi sɛ me nka nkyerɛ wo biom sɛ ɛnam sɛ Nyankopɔn nyɛ nipa nti sɛ wobisa ɔde bɛma wo ɛnam sɛ Nyankopɔn nyɛ nipa nti sɛ wohwehwɛ a ɔbɛma wahu ɛnam sɛ Nyankopɔn nyɛ nipa nti ɔsɛ sɛ wobom ne yɛatom a ɔbɛbie enti anɔpa yi ɛyɛ 3 things. God is not a man, therefore ask and it shall be given to you, seek and you will find, and the final one, knock and it shall be open. God is not a man. Now I know now we can kind the book of Matthew chapter 7 the verse 7 downwards. Now Bible make a will say na muni pampo muni minya yama mo ma wa bra wo ba bebisa wa bodo na omfa ebo ma no muni minya yama mo ma na wa bra wo ba bebisa wo enam na wo mfa sebe owo ema no a na me otiasefo Nyankopɔn me eje Nyankopɔn obe Nyankopɔn me hon kronkron Nyankopɔn me Nyankopɔn a me bɔ ade na me nim ne ehia mo anopai awurade sɛ me kan kyerɛ sɛ onye nipa na wadi atoro onye nipa na wasɛbɔ no asade na no afa onye nipa na watintasu atofam no asan afa na de ye nipa enti sometimes ne timi hye bɔ yetimi keka nsɛm bi adwuma ya no tumi fom because ye nipa and no man is perfect, but as someone ye can no pay e dia kire wo e with the book of Numbers chapter 23 the verse 19 no Bible say onyankopon ye nipa na wedi atoro eni nti nyankopon say bisara me de bema wa ampani ampa say se wo ntori mumu na wo bebie wa no wa bisa o de bema wo na watwi ade bia de besi wa koma so se nia me hwehwe nie nia me panie awurade yema me awurade me sraw me pese me toka me pese me tukwan me pese me ware me yade tie awurade se me nka nkere wo se onye nipa eni ti de obebisa no wode bema ho nia wo behwehwe obem wahu se ya tomu a obem ye bie na danse die bebu so se Nyankopɔn ti se nipa eno na nkasem na sei se Nyankopɔn te se nipa ene yesi ye penkrofo ma be yes sports wa Ahenkan FM hwe platform kakraka sei anka opoku ne bakofara ba dabi Nyankopɔn te se nipa enti Nyankopɔn hyehyɛ mu no o se ko opoku ene obemra be yes sports etu no so abo degree sesen ya o tifi o betie no sa ne Nyankopɔn hyehyɛ no on te se nipa ene nti se obenya gidie na wabisa no so obenya gidie na wahwehwe so obenya gidie na wabomu a ebebie na wakoma so ade obeya mawo osofo obo mpaye de ma wo mo na kwan bia wo nkae wo ho bisa awurade sa aden ode anu yi be ma wo osofo
o church members no mutibi so mu horowa owie ohunu wa no aye papa utibi enti wotia wo ye ni penti na how ohu bi se urade sa den wo de sa stubborn church members na brew ebu onu ma mienu ebia na wo time wa so ye church member wo ba bi na usuban no ana ebia na wo so ye suffocate wa osofu bi na ase na usuban no nyankopon so de ocha onsisi yese susukuru wa be susu amanwie no an bebam enti wo ye yayi osoffocate wa na wo we wo sofu panyini na ase osofu pani hye nkoma no ate ase akire na wakwa interpreti sa suban no ebenyem ebewo na ebewo ama won so enti ade bia wona mu bia no bi sa awurade awurade adana me mai ye stubborn sa nyabotra wode anu ye beba ebia na won so ya kwala na wo ye stubborn ko se maame no ono no time o sapiens afi wo ye no ne bag kama wa fa ne pepepe akwala no so sapiens maame ne so won ti ase ode akosofo anim sofo ne se kokofa wumfo nyini bra nkwala abrem ode bai na hwe maame ne nkwala abrem pa pians ya ne hye no o se maame kan wanu tum na ne wugu ye no eno ana na wugu so a wote so aba no enti bibia ubisa awurade ode anu yiye bema ho se wo hwehwe a wubehunu enti mu a obi akumi ho ahwan me kwabisa munyai mumisa awurade ode anu yiye de bema mo onyankopon ti se nipa na wadi atro onyankopon ti se nipa na waka asema san de na no asesa no onyankopon ti se nipa ene waka se meye osema koda me koda ya na ade ache masesa no nyankopon ti se nipa awurade nkan ye ho na dom no so mfama ye the sports ena to aso dia mamo o tafrija the champion kutuku meyo apumba ko de chama nyame ado na wo so yeguye kofo te onka no mani ajipa unu afutu ndo ya de kofo no mtututu abanfo no amonya ade ese yehwemo amodo mko ampa de oba bia na be pass ma kofo bi tu abanfo amuntu am kansa mpa ne kira ban nsem bia no mka kira ban aban ko yewi amenti next time aban so fa futufu a aya won hwe niye kofo bi mfata I especially in Krofobi. I see. Asemble simimu. Oh, that's a good idea. Kotoku Royals. For na mo pese o mo tete yen sa no. If for now so mo dey say by yen kan chire for say okọ GF official page ho a Kotoku case bi eni ho. Ba mi hunu o City City FM online o say yes City me hu anope ya am say Kotoku am say tema youth ko protest bi atia Kotoku tema youth enye no kore dia tia ne say huhu but okọ GF o atwam say your bobo ni we are 24 hours and abetim dia ye protest e dia tia player bi anase obi say wa anye na atwam dia no ano no tim na Kotoku fo no mo ye bibi sa de ababa omonso ye omo asem ka nyame se enka no kure ane player no yon qualified player Kotoku player no yon qualified player but adom na asom nyabotre opoku nyabotre am team managers no nyom nyoma nyabotre ba bia ye dru no di agora o be se twa mba ba bia ye dru no di agora waso be hye pa na wo ti Kotoku mi wanim tie nyansa ka kire o man no mi tie nyansa no pe mi tie nyansa no o ti Kotoku mi wanim mi bise wasem a wo ti mi anya kokuduro o la se wala o ka se e ma mi MC o se asem no kure dey ento sebe ana mami fancy ha hwinimo ababa sometimes never buy yaw za issue aka nye ya kan penifo na ka se di so bone bom in fact omo nyom ne mayi next time omo nyeke from to tom ne mayi enye sisi ade mo football mre mu no there be 24 hours we anya protest na dia he na Kotoku so kokoye protest a omo timi win ye no Kotoku dia ne dia ya omo ne Lions bo wie na nwumle na omo ye protest edit Lions for ne say and say 5 for ne bo 5 etwam 5 nya bo pound pe ntimi nye protest bi entia player bia 24 hours etwam na tema youth wo mo se dia na omo je free tema youth nka so ko protest bi etia Kotoku Royals tema youth dia ye hu yi na Liberty for ne hyase
na ka liberty for so tema itu sen ko monye protest ni fintia kutoku na ka enti kutoku na ka liberty ni munya akwanya qualify le tema itu no ti kutoku 6 points kura na man 3 o ti qualify into ono no onye protest mfa enye hwe na liberty ni hunu ase sa nkranfo no oh hey no poku kura no pe idea how nkranfo na we jaisa nkranfo ti jaisa oh now grade your sports in sort of your sports in sort of come over there was as no grade 27 yeah sports in sort of okay ma me sports na be kwai abusiafo ye checha wona na oboba se na yamamuni akwa ba FM Ahenkan 93.3 FM Jubilee Hospital asuasen na Jubilee Hospital sebra ope eye chese hospital reyemimu oda ho betimi aso adwodwo ema unya problem bia eno ani Jubilee Hospital na Jubilee Hospital no masa eba no bebia mema da masa ye fantastic eba no bebia emada masa ye kejua afi ye laboratory ho masa ope bebia akoye wo lab no ope so akoye test no na hu moja no yale ewom dia na say Jubilee Hospital ye na ewobi ye wo pharmacy ho adro bi e wo wiase bia no oba ho obesu betime nya bia to afi ye wo antenatal care na ye say ho no so ba ho ye kejua afi ye wo theater say bia ope bebia akoye operation na ope machines papa betime da operation na unya sunsu aso boni bia dia eno ani Jubilee Hospital enso ho afi na ye say uwura mo Jubilee Hospital dia na ye wo nesa ye wa nurse for ye wa doctor for na 24/7 omo ye dwuma omo nyoma home e ho no so ba ho ye ma light of generator ho eno so unya problem bia enso ewo ho afi eba no counseling na je se obi wo ho a opeso oba counseling na bia ye trase e cheche se aduane wedi aduane we mendi no oba Jubilee Hospital eno so betimi aye diamount afi diabetes for afi hypertension for emomlai ye wo special doctors wa oba betimi a cheche aduane adi aduane a mendi enso ho afi ye wo kanti wo ho aduane bia ton we wiase bia oba Jubilee Hospital kanti a obenya bia to afi ye wo insurance enso ho no so insurance no ekova eti uba Jubilee Hospital na ise insurance yale bia o di insurance ni ba ye betimi aboa akemodan yenko chese amantra unya du amantra oni Jubilee Hospital ni komo 0244 575799 0244575799 Jubilee Hospital ensuo be na dese ensuo be na akono ensuo die wo ye nipa da sani a sabi nyakopon abo se ne saso dia na unumsua betimi asiesie nipa no enutina standard mineral water standard ensuo de da tekrama so na unimsu a ebetimi aboa ensuo we siesie ni padua ensuo yale bia woni padua no onuma etimi ye yale no enso edi fro ho especially mo yale stroke diabetes afi yale bia woni padua no me kan for standard na ma onumpe ebetimi atu yare biase e woni padua no enso etimi edi ama afi asofofo na mo ye miracles asofofo na mo ye nsenkyere akese no sabisabio se uhu obi na sabio honhom no so a enso ba kwa di guni so a ebetime tu honbone no e standard mineral water say we wedding engagement outdoor ye na opensu papa etime serve dia eno an standard yem frey 0547 33 43 85 0547 33 43 85 standard mineral water eno bia no afi flight number 93.3 Yesha sanase na yemu bano ne femra yesha se fish Liverpool na yeni komo wonu so uko Liverpool wa musamla ne you never walk alone na nu sa brate fan Mr. Mo Salah na nu na brate no enso edi 30 years ewo efi se brate ne yewo no na nu aye ne 30 years a odi na nu na Liverpool for no enso prepare cake bi e de koma brate no na cake na mo de koma no na sabio na cake no na eye ball ene e design a brate no ni dino enso edi aguso enti nu a na brate fan Mr. Mo Salah enso timi dini years ewo you never walk alone yedi musam no yedi aba enso ho yenko Manchester United na yeni komo unse Manchester no be ka kire so matimi contact ya brand ya ye fan Christian Eriksen na no na me no kase die openi ye fan Erik ten Hag say a brand no ewo mse ni hu hia na so omunya no 1 year pa anke betimi abom me no kase de Christian Eriksen ni antarage no ene Manchester for di komo so otisa brand ya ye fan Christian Eriksen ewo mo Manchester no akwa sign ye 1 year yedi musam no yadi amamu enso ho yanko AC Milan ni komo abrante fan Thibaut Bakayoko obeni nam Chelsea kakra sesei osia kan edema AC Milan na no penye fan Stefano Pialo coach edema AC Milan se derby boy no otimi ni nto aso enya dwuma biem etimi no kase de AC Milan for our party ways edi abrante fan no na je se Thibaut Bakayoko se de Thibaut Bakayoko onto aso ensia kan enfema AC Milan biema
yɛde mu sɛm no yɛde ama yɛkɔ Manchester United Erik ten Hag ɔse ɔno n'ani abere paa wonu sɛ ɔmokɔ abrante fan Darwin Nunes ho ɔmokɔ no ho anyɛ yie meno kɛse no mawuram ɛwɔ Jalwasi AS Roma Tony Abraham yɛsɛ Manchester foɔ ɛne Tony Abraham ɛdi kɔmɔ ɛma abrante no wɔno de ɔse still ɔnyɛ n'adwen sɛ ɔba bɛfiri AS Roma ɛsa sɛ Jose Mourinho wonni adwuma ɛde yie paa meno kɛse Manchester foɔ akɔntati Roma ɛbusa ne sɛ abrante fan Tony Abraham no ne ho nsɛm te sɛ a meno kɛse yɛde mu sɛm no yadiapa yankɔ Madrid ni komo no penny fan Mr. Don Florentino Perez Chelsea president ba Madrid etra na dwam eni ebusa so penny na hwe Madrid abakosema defender ben pano ni ball e so brempon yanka chewiase nia se boy na fer Sergio Ramos na we defense minister in football circle no wono eno betini sase ni koko se Madrid abakọ asem no woni ni defender wa pa Madrid wa ban ho modern yade mo sam no yadiapa no penny ni santo aso di sampi na tudwa wose yanka chetiefo se Vinicius Junior no encha announcement confirmation be ba so I stand a contract no e dey ma Madrid owie no sandi tudwa wase boy na for Vinicius Junior no encha Ballon d'Or no wono so be gibi enso e wo Madrid eno se come free open e fa no Mr. Don Florentino Perez wo ba yade mo sam no yetimi edi ama enso e wo hono na open no asandi atudwa wase enka tudwa se mo amokeka se Madrid signs no omunye biom nka ho no wase munum de mo ka se Madrid e be signing ba kwa ka ho na sa signing no e be crazy signing Madrid be ye asana fie league no eso etimi start here eno so ye Don Carl openi fano Mr. Don Florentino Perez wo ba yade mo sam no yade aka no openi no so awie ne kan wase last year Lionel Messi every Barcelona ade na di chemo Paris Saint-Germain no wase o ye bia saka Madrid ebetima sane abrante fano Lionel Messi na so Madrid try ya anye ye na abrante no ekopie mo Paris Saint-Germain no se abrante no ekopie mo Paris Saint-Germain no affect La Liga no eno se come free openi fano Mr. Florentino Perez wo ba yade mo sam no yade amam enso ho yankɔ Ronaldo na yeni komo Cristiano Ronaldo unu se Ronaldo adi mpaboa bi aba na mpaboa na yeso sha emu ade papa ye fa no Nike CR7 eno no de aba ntese wonam dwaso no bi ohun se wo hye abrante fa Cristiano Ronaldo mpaboa na e ma ne nyonwanwa yesa se mpaboa no so atimi abedu a yedi mo samro yedi aba eso ho yanko Manchester United na yeni komo unu se Manchester omo goalkeeper bi a ye fa De Henderson na no na Nottingham Forest unu so ma qualify ebebo EP on bi o ma contact Manchester se boy na fa no De Henderson no ne ho nsɛm te sɛ sakabe ya kamo fa ne mayan Nottingham Forest na ka boy no embeda pomu Efama Nottingham Forest yade mo sam no yade aba onu se Paris Saint-Germain ejebu ejeti ba bedu se de Mauricio Pochettino wa mo som timi ne nto so enya adwuma biem se de two coaches e normal line abrate fan Jose Mourinho e coach Jalwasi AS Roma na for penny fan Mr. Zidane esu ni team bia yesi coaches me anyway na Paris Saint-Germain e ba be yibako no so be fa adwuma da yade mo sam no yade aba enura Barcelona apathy ways wa me abrate fan Daniel Alves etimi nto so enya adwuma biem it se de Daniel onye Barcelona for player bima yadi mo samno yadi aba Robert Lewandowski sweatma touch it down I was playing upon so na boy ne touch it down no me no kaso akopie mu e wo Mayoka kromo na wonu se kofo keka se boy no ewura mu Barca boy ni ewura mu Barca me no kaso de boy no sweatma touch it down e wo chese Spain kromo ha ye hwe se woni Barcelona koma no e ho so ba kosi san ya yadi mo samno yadi aba Chelsea for aka kire Inter Milan se so mu pe Lukaku lo dia 10 million pounds mo de ba dia Lukaku no on be jerry no bolon e dia ma Inter na Inter for enso na jo o me bed no coin no wo mo ka Chelsea say 4 million pounds e no betimi me no ka say de ye hwe mra ne krabia e na ba kosi adi mo sam no ediapa ye mrefie na ye medi fie nsam ho komo ye hyase emfa firi Kumasi Asante Kotoko na ye ni komo umsa Asante Kotoko ebekọ Africa eni bletimi aba na ne amponsa ne nkrofo no wo mo so place ni bi ediapa ye so ma contact me diama abrate fan former House of Folk defender Vincent Atenga ye se Kotoko contact me diama ebusal se Atenga kura ne ho samte se enche Moses Amapaka oni abrate fan na ne amponsa ebe transe na fe Vincent Atenga no wo ma kan ho sama ye di musam no ye di aba Rashford yabo unu kai uko German Bundesliga ma tibi ho ye fan Hamburg wa mani apratia ye fan Rashford ye boa edi komo se dachi bia Rashford ye boa ebeboa Hamburger Ezia ye di mo sabenon yadi aba enso ho yakodi komo enso fa under 17 zombie tournament koso no wafdia no koso wo the new constructed stadium Cape Coast Bontenso na Andra na is a matches ni bi enso etimi tutodwa
enya asem ketwa na say ene koye Burkina Faso etimi che Benin bone kan no Benin ati kan bako eno na match etimi todwa nyame ade mo chena na yes game no zone A na just say baso the Black Satellite of Ghana tosa the Afro Togo no mo dia bom say Ghana under 17 team no first match ye lusu ye trauma Nigeria boy ya kan nine ye team no eno coach pa kwesi Fabien ye say no a o ko training ground so a enya seketwa wore ne mnatie no enia biye pa woma dinsi akentem say kwan bia so woma Togo for enso beka form na no pani a ye fa GFA president Ketu Keku me no kasendro a wakwa kodu Cape Coast abonte so a wone mnatie no kwa kodi komo senia mnatie no enso betimi achi Togo for etimi ashom no ma qualify akopimo the semi final ye de musab kakaron yatimi eso edi amam eso ho the Blasters of Ghana enu a team no eso bedru Ghana unu se team no ewura mu ewo Japan board the four nation tournament ene man koye ye ne toso miesa endura nyame adom team no coach Otoado ene ne nkola no eso bedru Ghana me no kasi wa break mate no so bia nkofie enko gina homia ye de musam no ye de aba ye ko FIFA World Cup na nu a eno pani a ye fan Gianni Infantino ene ne krofo no ye post bi onim say 32 countries yakwakobo World Cup no ye wureti ya no na say Ghana ye ne that 27 position ye say abeje World Cup no eti ohwema 32 countries no Ghana ye say wureti 27 say ye ne abeje cup no eti say Ghana crowd de ye team ni de sebisebio awie sam akuni adu na ahwe countries masa epenifo atipom so abeje FIFA World Cup na enie Argentina ya bomudin afi Brazil ya bomudin Spain ya bomudin France afi England Germany Belgium Croatia ya bomudin ni adin na oba Africa 5 countries ye jina Africa name akobo FIFA World Cup no say na ratings no etie ye see Africa country ye see 40% dachi bia Africa for no ebiji World Cup obeje Senegal wono ene boni din first afei Cameroon for ene toaso Morocco for ene toso miensa Egypt ene toso na Ghana ye ne toso nimtie Africa countries ayekono Ghana ye rating ye no ye ne we see ebetimi age FIFA World Cup na eno say arehosema ye di musam no ye di apa MTN FA Cup organizers me no kase da Wilson Atta one no call let me touch it down kuma say one mo kwakoye stakeholders meeting one mo control sir e da fe NSC for no na fe mo din komo no mo hu arrangement kuma say Babayala Sports Stadium enso betimi a hosti MTN FA Cup nyame adama 26 June and a finals no baso e Beche United the pride of Ahafo to sir e da fe the glorious Accra House of Folk never say die one to the bones are rotten no mo dia boot and stakeholders meeting no e be baso e wo kuma say yadi musam no yadi amamu so ho on say oba under 21 na is the players one 21 years no ye wo awards bi wo ha yadi mom ya to need say golden boy awards na on say afie bia no na is the whole world no ye select players na no mpanifo kwetena say 100 players eno mudom dia ba na wo check 100 players na Ghana 4 players mienu pe anywom na say enete Kamaradi Sulemana uwramu e wo France Star Reniers boy na wono sia kan ya boni din na fe Felix Afenejan wono so sia kan e ma Jalwasi AS Roma 100 players ye baba yi bako ni adi golden boy awards no e dia mano no me no kase 100 players ni pa no Ghana for ye players be mienu pe eni wom na check a pedri mu ni awom afei na is United Gavi wo mu ni aso timi wa list ni ma ya kamu sam no ye timi e dia kire yanko West Africa Football Academy wafa player Kwadu Yadom na no na Sante Kotoko e contact boy no se obehia no e wo Kotoko no abeboa Kotoko e wo Africa no ye se Kwadu Yadom aka kire Kotoko fo so mu nya to boase esa se be bia West Africa Football Academy da no enye eto mu twen na league ni wie ye bo league ni wie obeba bonten no di sunsu aso na timi aba so be Kotoko so be ko eye House of Folk no emra ne krabia e ne betimi ache di musam no ye di akire o eno be ka kire o se Simba FC etima contact eye Beche United Augustine Okra ama Simba for ekotui $150,000 me no ka se Beche United for ajatom se $150,000 no on Beche no Augustine Okra akowuram e wo Simba e wo Tanzania ya kamusam no ye timi da che House of Folk coach nyame adman ne wo si wo chia players no na fe won dwedwe ho FA Cup no no mo ho a on Beche on say House of Folk be 3 matches ni luso no mu luso King Faisal for shewom afei nice 11 wadesi shewom Olympics abe shewom na kwesa mo bodu so on tiase etene okwa kwehye ni place ni nya efiti afiye bane Mohamed Alasan Richard Atta afei mnate no Kwame Obi Junior mo Glass na wako Sule Mutari Samuel Nkumu na afei obusa se denti na ekoswa House of Folk omo bo 3 matches womo so entimi winia yade mo sam no yatimi ade achira enso ewo ho no mo oni se leche me no kase
Astromo Gromo Asante Kotoko, Yaso guest in the Japan, Oko Lecture, the new promoter side, Ewo Italian Serie A, Oma contact Kotoko, Ebusani say, no get a branch of fan or guest in the Japan, no one something say, Emma Kotoko said there be, or guest in the Japan, Samo Penidia, and a moment $200,000 more family, no guest in the Japan, Mosumo Mefana, Yadimu Samano, Yadi Abaso, Sabredie, Yabesore, no Boba Aswabe Twaso, na Juventus so, I'll contact Arsenal for, Ebusani say, Thomas Tepate, no one some say, and Arsenal for, I'll catch Juventus say, Ayapate, not for Sepa, and Omodiabo Patewa, Yadimu Samano, Yadiaba, Sawotis a course and Mobodu, and Penifo Bonidin, say under 20 Timono, or Mefa, and Manuanga, yes, I saw some coach Kalim Zito, Ni Yeti Penifo Pamano, now from the Jumano, I'm a course and Mobodu, Yadimu Samano, Yadiaba, Uko Italian Siriana, Yasid, another team, I was a qualified Bobby, Aya Moiza, almost so at my contact, Aya Frontina, your Boma se Viola, Alfred Duncan, Oma Busan, so almost Alfred Duncan, Oma Cosano, no Baby Siakai, Edama Moiza, Bobo Kalemu Samano, Yadiaba, Wada Bremen, almost so contact St. Pauli, Daniel Kofichre, Yasi Wada Bremen, so when Daniel Kofichra, almost so Besano, non sweat mapa, Yadimu Samano, Yadi Abba Elso Ewa Honomo, na Sante Kotoko, na Feminko, no board meeting, Etimiko so, no penny fano, not just Dr. Kwame Chain, and then just any board no, Ekoshai, na no Dr. Kwame Chain, and there two board member Bianim, say Obiani a year $50,000, Obiani $50,000, na omu ye $50,000 na, si Benyano, no media common and Amposa, na Fair Sante Kotoko, Eddie says canon. And so they call Africa. It's a no board meeting of course no. Ubia Jatom say $50,000 no. Ombeyi at the massa Kotoko. No one ya Africa. Nyano kwa. Mino kasera buying also $200,000 at the massa Kotoko se Kotoko. Emergy says kano. Now so fair ko Africa. High sense so Sikabi at the massa Kotoko. So no so mameje. No fair ko Africa. Ti afie Kotoko Africa no. Eni ma so beti ma emre kakra. At the man na amponsa. And then kwa for emu samano. Yediaba T74. Edowe dia papa. T74 drawway me who draw sebio etimi 2 ace aseda T74 me se mrebi papa bi kachem so poku na manya ace na me konum T74 no afi me ko check mi mogem no na ace no hwom na ko T74 drawway die abane tasiem na afi COVID-19 me se afi China for no pa omofa COVID-19 samra Ghana ye nya draw etu COVID-19 ase enu ani T74 wo de sa wo se wanya COVID-19 ni bi na wo padura ebetime tu ase a enu ani T74 COVID for no say no say maniawu COVID was say maniawu T74 enwa anobianom afa kidney chese diseases obu a wakoma no yale bi wo ho a me kanfo T74 na diama wo de numbi yale akoma no yale bi wo ho bia ebe yini nia akokoro akoma no ho fefe e diama enwa ni T74 afa liver liver for ho ose yale na mo wakoma no ho ose maniawu ose say yanye manu aduru enwa ni T74 enwa no bi enom afa uwani yale masa T74 eba kokuru wani no so etimi ediama etisi wose T74 die masa yale bia woni paduanum konum T74 ebeto ne boase akokuru ni paduanum ama omi system no etimi agira so se ne yale bia eba widie no ma enso etimi ma T74 die enwa no bianom na T74 ya fra doctor no say anetie 0246 073 498 0246 073 498 aya T74 enwa enubiano sabre die mi jemo e de ma the man of the moment the champion man the kotokumeyo no so etimi ato aso akomande ye hia biom die yakopon ka ho bye bye
adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM menenemo obrade mi edrojiro menenemo obrade mi edrojiro obrade mi edrojiro menenemo obrade mi edrojiro Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM papa ko na dia ye uno na sumaye de denio menenemo obrade mi edrojiro menenemo obrade mi edrojiro Okay, ma minsan emo akwaba emfa emra Ahenkan 93.3 FM. Some 28 minutes after 7. Mepacho jumedia yeguso eti enkonya kese so na adwen kese edi ho chiame edi amamo no ni din edi Maakye Elin to better say yekase Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM sanity sanso ena wuhia wunua no chia wo a afi enkomo bia wo bia mutimidi elin ti ya chia we die na ye tie asimo mepacho ebia na fi na odi ato ha ene eye yawoda June ne de to so edu ensia enkakra nyankopon de yeko na ye wogidie se wode ye bekoduro ani ti ya no ate ase de amame sene de bia ka kire mo no Maakye is here to produce a well taught and provoking stories. He produce well taught through provoking stories and also help shape the understanding of issues making headlines each day. A fearless and factual. Yeah, can't you can't into be a cassava heavy wins through. So I say, Mami can kind some messages. Yamodia trying on Facebook, and on Facebook we see a friend of Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampono di free ban say, hey, Amagana, the hardship is too much. And what team Abba 2 p.m. they are no di free Asante Mampono. They are joining live on Facebook. Sanso so ena Papa Kofi Aburam or say Machiminia. May you be stronger than your enemies. Stay blessed. Yeah, that's it. Ono Krono or say indeed, God is not a man. I believe in God the Father Almighty. May the good Lord answer us all. Thank you. So Papa Kofi Abraham. Yeah, that's it. You are very loyal. Okay, so switching to the brighter side of life, I've got a tall list of people celebrating their birthday today. Let's join the company of well wishers wishing them well today. Mamin Shasia, a glorious birthday going out to you. Bill Sechiama Clinton. Today is your birthday, so happy birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. Enya wonkwa. Ene enso so the birthday of the Member of Parliament Asin Central. Me ankasa me boss. Honorable Kennedy. Ohene Japan. And you are Kennedy Japan birthday. When you're 62 years. And nothing.
62 years. Enough. And it's a happy birthday and confirm the Honorable Kennedy Akompreko Japan. Live long, live long. Meka 93.3 na oh ya ben ho but me pese wo nyinche and it's in meka say live long nyinche. And also to you, happy birthday Daniel Ochri. Your friend Danny Scofield Space was a peace you. And your birthday Danny Scofield. Designer who design entire mancroft na un design bim fama oboba. Na also person betena ha minka wasem. Sabe ya nkotoa yeda. Se sika da fam kura se wo so obo mu ase yansan na watam. Nonetheless, so happy birthday to you, Daniel Ochri, popularly known as Danny Scofield Peace, who say peace. I know you mean who kada. Live to be 93.3 and beyond. Danny, or at him or that cottage top. And your birthday. Saga. Ghana adisiye October ofore about for Emma Ahenkan and the Ahenkan 93.3 FM. Brother dear BPA. Because me man now so that say ye free crew bi kura wodan anka ba BPA mu. Odan na mete but na minim say eye tuntumu koko. When na mete ha na madani kutuku meyo yi. Okay, me pato ma me mfa wo da chinti entoa so ema wo da chinti unso da chinti ne de eya na mu ode enkofo ani je ho pa na no na obi ka kire me se oba be sponsor eno ho no na me se wo ye asempa obi eno mu ha o chirifo asempa kodo eni nti wo da chinti no ho no oba be sponsor eye bra be sponsor ye be de wase pa enti enenso so ye ba ya ye di bia ba. Yes, never try to destroy someone's life with a lie when yours could be destroyed by the truth. Meka brofono mpem miensa bibi anam dia bayan ankasa yetwi ni mu nti maka baako brofono mienu na mebeka no. Never try to destroy someone's life with a lie when yours could be destroyed by the truth. Final one. Never try to destroy someone's life with a lie when yours could be destroyed by the truth. Afiyam famra yan kase ye die nim. Se de be ya maami afia broni no mo. Eni anti adwoa no. Da bi anti adwoa ye premier ni mpacho. Ede womo menana no te say ya kuma no no ma me mra fam mra wo diem no ntimi nto wo ho ase ede ne ye ka cha no se emmo tiri mu da se ode enkontompo entro entwato so ne enim menana ya kuma fre no anko ne huniye onko ho enso betimi atena ha ka ho asem pepepe eye ntro nsekuro nkonkonsa men try emmo tiri mu da se wodi nkontompo be se wunua bi abrabo wa bra wo so ye betimi de nokore e de ase wo de mami misa wo binua ba enti wabɔ modern atena ase na wa ka wona to so na ensem a o ka na kese de to unua nsuo yi ugidi pa se de wo kan ni nyina wom enti nkontompo a wo kan wo kon ho nyina yi ntin a utwa ntoro de to unua so o say unua because o say no na watimi anya aduane adi o say no na yatimi afo wadwumam o say no na yatimi ama position o say no na yatimi abo aba so o say no na yatimi ato akatua mu no o ye sure pa say nokore enso dware satade abobɔ powder to spray ne ba ubetimi agina no ana emfa ntron say unua why bra memfa nkontompo entoro
say wunia because you think say what den tro no say no a ebeboa mo wanya nimunyam a anope me ka kire wo pen say enye saa na sanya watimi de ntro say wunia no saa pepepe ne betimi de no kore enso asay wo nti betimi atwa nkontompo de ato obo ba so but no kore ni da di pe afei baabi a wokokotena ya na wo say me untumi nkoho biem enipa wo fa wo mse adamfo na fe wuntumi no mo mfa adamfo biem adentia sanse no kore no ebeba be daddy no kore no nso be daddy a waso be yehye minimum nkrofo biem twitwa nto de toto wo munua no so no kore ni daddy no o ma wade guye no kore ni daddy no o ma dwuma seye no kore ni daddy no ye pamo mo firi adwuma mu no kore ni daddy no o mo animu gu ase no kore ni daddy no bebre ntimi antena ebi kura fa ho no maduro wie aden o se no kore no adadi ne ho kire no enti odachi enti dia meka che no se emotiri mu da se adwuma mu na wo no wo akwanya a wutimi no adwuma mu mpanimfo di nkomo eni enti se manya akwanya na me adwuma mu boss eye free dia me gina no so na me dia sei menua ne manya me boss na di mu animunyam bra da no kore be dress be tie si kuro mu wani megu ase wadwuma ne bebo entwantronto nwia so don't destroy your fellow's life with lies when yours could be destroyed by the truth. Ye betimi de no kura dia expose wa wani nye da wo wiase kan ye wunim obu anu ma wo ma na aduane di wi a afi ne na no break ya pai jese won to na no nareka emfa nkontompo nsai wunia wo hwa amanyofo yi a onipa de sanipa timi sokwabrani mu mohwe obampanya kufu ado bra abre Ghana ha wo hwe se de small boys ni girls yi so obampanya kufu ado mu de ne tena radio TV so na ma horo no dinatam twankontompo to ne so ne yiri a wawu 19 kwadwo ho krom so ne kun no keka nsam ne yewom ni anim keka ne bebre afi no kran sha se die ubisa mo am se na political talk. Never try to destroy someone's life with lies when yours could be destroyed by the truth. Chankontompo to joma amaso papa no ke kan nsam ne ewom ni anim e na omo na ye papa no no omo nyina anim egu ase omo na ye papa no no se won se kasare ba ko nso ne namu ye frɛ no opani se wa bro ni bia obi amachia wa no pay eni nam sanete o abramo na ebo se wa dwene se me bobra na mawu mi wuwi atemu beba eno wo ho but ye wa atemu a unya nsa na wawu enti niama wo beye nyina se me de tubi nwia so ase no me de to ne so agu nanimu ase no na dane na wankasa na waburu nsuo no wa biti drums na fe be sa wusu hwe ahoden ankrofo nya de kan papa no enye sa ahoden na nya de kan opani no sa ne tie hwe ahoden ya nya yo semtrofo ene wo mo eka ho ahoden nyina nya ye ene ye ne unse confusion atie si semtrofo mu we si we na eka no kre we si we twam kontompo senior journalist for no mo ko eyede be ntia ye se die nyame ahira no ye moni dua ye mfa nkontompo ntone so tinya wadwene se wode nkontompo ntoro ne wunim obetibi twa ntora se na obetena se atwitwa ntora taade no material no se na obesi atwitwa fabric no na obekeka si ani no o chen Danis Coffee na wopam ataade wie wade be so ebe yo kete ebe fatawa ma wi wa no baby enye yi but an opinion make a say that chinti never try to destroy someone's life with lies when yours could be destroyed by the truth.
Erade nka ho. Na na adom no so mfa ma wo. O pempi adi. Eni nti de wom ni ne enim o ka gu nwia so. Sa ansam na wo kan na ye duaba. Wo betwa. Nti kwan a wo fa so a wo ba ye no, sa kwan no a wo befa so a exit. O pe president ye di. Ena boys ne girls ye di wachi hwada pa di nkrofo atem. Hwa ntro to nkrofo so. Ye keka ya ase John Mahama kra me se Ghana waton. Ye keka ni nyina Ghana ha. Keka ya pese ye ti ase se John Mahama ye se ukoni fie a o polytank so tibi. Ana wante ye se John Mahama ukoni fie o polytank ya sika wo mu se ve. What ye? Afi mo aba mo ko kire sika no ba bi ye wa mun hunu ba bi ye wo. Ma mo nye saa o. Never try to destroy someone's life with lies when yours could be destroyed by the truth. Erade nka ho. Na dem no so mfa ma wo. O koye report no ya aka ne obo baka. Mo ya na ye hyeda emplom say mo fa recordings nko no. O ko ka che ma ya aka ne me maka. Mi nsuro. Ne ameka bia no mi nsuro. Era ne ameka bia no I am responsible for all the things I say. I didn't o ko ka eya no wa report exact words I make. Na I wa say ukwa could destroy me with lies. Tiasie say when the truth begin to expose and I say explode untumi nyina no erade nka ho nze say confusion no de bia ye bompa to confusion gumu musa nti sa yesi usi dia mu mokwaku a na am no erade nka ho yanko ma no se yensi yanko mo twetwe ase anope ye na ebre ni ho eni ntia wose twetwa bi so ne yakọ yanim ye ne opani a we no abene papa obimfo mu a Kwame Ejenim Boateng, Professor Kwame Ejenim Boateng oye international relations expert osanso kire ade e wo King's University obimfo ti yanka anka na fam so ne yamo achi anope yi ye na me nua oboba won te say nyame ehu ye mobo na wonso yankopon adom me ho ye de rade ase anope yi ba wo nchen a obi be say confusion no aye basa ye nte ase osoafo a ohwe foreign affairs so kire say Ghana card untumi mfa ntu kwan na no nso mampani say obetimi de atu kwan mpani say de okwa aten oba aten momo ne de you don't speak from the political point of view say na wo hunu nia ekoso yi yo me ne oboba me da se bebre ye da mo se ne adwuma mo ye magana amenchi a wotiefo nyina me jiri say you know, international relations ni ade passport and kasano eba modern one if you say King David David the fifth na edi by kakra America so kra by 1775 na biaba na modern usage of passport no eba after World War I a League of Nations na popularized no nti the first 1920 and shase eno na amanyina kabo madia tum se eno na ye de betu kwan ofi wo man so ko man for so na de eboa ma nema piba identification ne ne ofri ne tama wura ho ne de enti eno na wo usage enti se yi vice president abeka sema anyi ono nko a Ghana no nyina ewiase no nyina ewiase enti onko a bia edi e wo utrim no manfo nyina nyentumu a wontumi nka se eno na ebeko ama country bia na passport asem ne visa asem ne bibia no eye abrofo cancer reciprocal ne a wo ko man bi so a wo mbe ma visa na wo ma visa no wonso obi so firi ho ba wo kroma sanete enti ne vice president kan ne de nyen ne se tumi ye adwuma ma ye enti me ne madam Ayoko Botwe ne onu bekano na nsan wo parliament no majiri say no so na no majiri say no na ye ade a aman nyina dia tumte no na Ghana for vanye o madri and looking at the pedigree of omampanyini abedi akire na oba beka bibisa na afi akire be kwako wie se ente sa no was it say when oman briefu ni ye ana opepere ne ho yo many oboba medase do tembia makan nsem kakra nenso
Tokoso yes bibi wo ho a wo ko kan e se wo hwemi we say mo ko cabinet meeting mo kan ho asem mo so ko kan bibi sa akura ana se wa first sector minister ya maami botwe woni na kasa ho information e wo ho se won ko a wo de si woni susu digitization enya ono so na ye digitization mo beto so every say former president no na share say wa beto so now to aso a bibia wo ka enye se wo ye kri aye se wo pentem akansem ne abeka no kwewom no megiri se eno bebo Ghana fo nyina bibia wo ye mampani abedi akire ne se foreign minister ntama abeka nyina no ekowiase obi ahwe obi atie ndi yesa ya maningwase kakraba ndi ya onto nebo na bibiba onhwehwe mi na obeka ama mansan nyina tia no ho se bio no kwewom no ndi se oto nebo kakra enye se me ka we na edu tembia problems abagana nti o ka bibi de yes ani amanfo ni be free nsembi so ne ade so o yesa yenye amamo no amamo ye ni abeye bia no ewo ho nti esa o hwe ni ye ne krakra ni nya kwan ne ko sisi yi no akwa se opani a ono no ye in charge of foreign affairs minister can different na omampani abedi akiri can different na akwa wie mu se nea foreign affairs minister mu kan ye no na eye no kre no usuzu se den na koso omampani abedi akiri ni tirimu ne camp emprempren o me no boba me da si bebre me nim se ne o si dwene ho ye e bi kro obeka ze wa kan kra me mfa ho me ye bio e bi so obeka ze wo mental say na menwen ho na me yesa me guma ni mase na wo say wo ko ayi Guinness Book of Records ne ade ya mani dim bi kra enya humka say ya menyim so mo tu ne fo no wo mo hu say oh hweye na say ya ka say ha politicians wo mo ditro no wo na ye number 1 ya enye enti so ohwe no hu ye na yes anyo no kwa na egu ne ho ani maso ogu Ghana fo nyina ni maso na sabi o tu kwan na nam na wo meetings na ye bibia asema besi bia no obi ani wo meti ha no ma obi to me from US abrofo anya bibi fo kwa anya Ghana fo hey Kwame, what's happening in your country blah 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 ndi anya dia ofano se ono nko ka ama no ho bibisa dabi obi etie ne ekoso nyina say yeah wo global village enti baby near besi baby a obi abete ne asi so honte so he nie na ni trimpo so obenum ne ho ye a ana so obesesa bibi ho a ana so obeka so obeye biwa minim but mejize ne amame no kan ye no eno na to asumu na amame no so esenka mra vice president on his excellency but me akansem na no eyesanka one no kasa na nka bia the following day kura na say week within the week kura omo mabonte mekansem bizo ne vice president kan no ebia nye ne kwansum no nti ya twen asan bibisa wanka kozi se parliament frɛ no so o meyi nsema no eyesa nso a okan ya che February so then okan ya che nti amanfo de ya che o mutum de enye ahumka nti bibi koso na enye a yes government will advisors nti niam ati wo ho so mo hwe na na ese wo mo twensan se be ya emfa niam pi ma metutu amanfo trim. Okay, yera ma yena senior fancy habibi ani ebesa babiom. Yo menso me da mo sepa mo de ye djuma mo ye nyankopon be hira mo. Amen. Ye da sepa. Enti yene Professor Kwame Ejeni Mboaten oye international relations expert. Ono krona san e kirade e wo King's University or King's University College. Ene ne kotwetwen enkomo no me pa cha wo hwe wa kirema no a simano aduenum ba call 51 minutes after 7. Ye de bon krata mo boso no e toa so e de amount. Empenifo mo wachi ano pay. Ya mo hine. Mboko. Ya me adum. Mapunu minimum. Awo so. Kafra. Na minim microphone no nia
ye cheche no okay ya wo de no a sa nti benifo yura bill ya na madaroma maba be ye sa we ne dia ma ye da bi unse chi se bibu okay nti ya na ma ye dia ma ye se bibia hye ye ehye ye de rade ase ade ache ye nkwan ne de sa modern wo ho sure ya ka ye wo ade nsem sa ijade aka nyina de ma rade si ade chi mu nsem ono anso ni na se what say National Cathedral ya suspend this year no what mate yes wo mon twen ansa na osofo mensa utabel nso so board of trustees no we yi ne ho afiri mu eno anu tiawa na me tete se members no bebre no anso be yi om ho afiri mu sadin baby aduru no enim guase ya ba sadi nti enim guase so mfata okaniba because say kane opinion no kasa de ma is it peace council na peace council Christian council yeah 2017 I was say the concept of a dynasty ni nyina na say omampani say enya de a ye de oman ni sika and besi so that say insurance no Christian communities no and e be kan mo ho abom na omasi fast forward 2019 and e be pie we budget mu say afa di aban no e be ma edan asase obesan so provide seed di and enti na je say nia ye de omo chance ye kan kire wo mo no afa edan afa ye be through 2022 mu a na finance minister san she say ye nyi sika $25 million enti de ye ti an ye see cedis na nye cedis dollars mum mpacho you okay sendra me san do suko ewuram $25 million what the buy sika mo $200 million Ghana cedis and yes yi e de ko ekoboa ese yen san fa nko na kona yen fa nko no omo nhunu de omo ye asase ne ho asan abasem omo ana asase ne ye omo de ana omo occupy se de mo ye kura de mo mo se dwamo de mo ye mo mo dwamo me kura me de omo aka message ma de mo baji musika mfama de ayen nsem bebe nti ya suspend na de untimi a obi sew ana me se ade de so wo akira hunu kakraka o sika omo budget is yem fan komi $350 million free Ghana sikem yem fan kunkunku si National Cathedral yate na ekom nkunkrofo nsuo yiri fan krofo endra na papa bi wabene bishop bi pa o bishop wabin o se hwe nyankopon onti asori dan mu nyankopon ti nipem ene onipa bi ya the temple of God and he said the temple of God no come the temple no a obey den akwa tena asese o kwa kosum nyankopon ayo osofo bishop osofo panyini pa organa se no kran so na woka no o se dan ni sie ne de sie besi a enye hwe but o hwe ahyase no a eye o mampanyi akufu ado no promise as individual no wo hye ne bo so den ko wie ya say and now you see say you have been consumed by your own boss into person by hook by crook usia suppose me be you to as president into dem pekura mo nya na busia munni ne noboa abusia na me kura no okay no me mfa nya asem o bepe mampanyini ensem bia ono an communicators fo ni bi kika ye no kura wanyi obi asika onyi sika no kura bosumu so kura wanyi pe wanyipe na nisika kura de no nisika wo de eno na ene yesua ye e wo da chinti so say don't destroy someone's life with lies and tro wa bra oni se nkontompo ba wonso waso be yesi enti nsem o mkekeka ye nyina no ene wa hu se nokure ni guso ya stadium se minim so mo kasa yentio da bia me ka twom se politician first no nyane no first na radio mu so enti obi se na kura se kura be da tede yakoso ene ne obe bia da ho sisi ani bia bantu de o ka asam na kan se de o pe bia na o ye ne akofa ebre wa baga je se o ma se da na makwati twa voice ni dia je se mo de ma ya no voice bia nya mo voice bia nya mo voice
Ghana ha politicians voice bia nyo mo voice enti ade no obi be say asem na wie no ya suspend National Cathedral ya suspend ni ya mebo na okọ position na so sa be pretumi ni bi mu a no asa hye bo fro na obeto so na me problem ye agegefo a ne da ho enkrofo adwapade a ne wo ho a ya sei ni nyina na ya tututu o ma tututu ho nso ena no me kokofa o ma tutu so mo sha se kura ye foundation aye ho no mo basa eni ya suspend di eja ho aka no we ya suspend nyame amemu a aka no aka so the question then is say $25 million no ewe he and we shall let na buy na o say additional ebi akọ minimum medical di bi akọ eno nso we he ye de ko ne de wo ho no wan na ebu nkunta mayen na see the project is not the nation project you and matter mo de o mani sika eti the moment am de o mani sika no ayi mamen kan finance minister budget o de call 2019 portion na wo kasa de afa National Cathedral ho no me kan borofo no na wo de aba twi mu de amayen borofo no no borofo na na susu o da bi we nya tekum de ni bia wo betimi de aba me kan borofo no wi na de bonka tam de be mienu bi ato aso ne ene bre ni ho sa we himfa okay hey am say delete you sir oh I'm present me huna making kind but now on abo Kremeta Park nso ya allegation bi say o kana na no saa keke wan kana na no saa keke o say finance minister be kan saa keke nsem bia na o kafa National Cathedral na ye verbal e wo parliament and I say parliament there say ho house of records so o say o mo no mo fa verbal na nya adwuma o kan wa no keke ne ninkrata na so a ye mfa nya adwuma. Oh, I see. Enti was it National Cathedral no nsema finance minister be kan ni nya no na wo kan sa keke nkrata anka sa mo gina so de aye adwuma no omo nhede ni hard copy. Oh, okay. Ana wona bo Kremeta Park ka blue star to me. Na sa wo ba Ghana nso so a Ghana mra no. Verbal agreement. And documentation agreement to say documented nso so ni nyina But say I think say document ni mo mu ye emuodu enne ye nyina so mapa si wahu si si enfa so akota asase bia okwa do wetua nka tane ade o edukra wo hu video wutwa scam ni pa nyina wo ba be ga de ko fa ho das die bra ti za nka ta no a wasan masan no enne na ye we na nkasa de dia no kan de se na bi mu de ye che omkro mo si obi na twitwa na ne di hihye mu I see asem na bi ye no ano no asem na bi ye no National Cathedral ni asan suspend ya suspend boy o say asem na wie ye ne say suro awurade onyankopon ono pe na som no to adesima mai mamu nyina ma tibie mama kwa abade ba Ahenkan 93.3 FM ana dumadia wasiguso wite eye maate na maate no da obonka tan mo boso ebre na so kan se wa kire bre no so no ayade se anopa no nwotwe abbo pepepe empa ho da boka time di every no eye daily graphic na daily graphic da boka ta no osene de na truth and accuracy every day na nka buni man tam so da de etene asati biem ensuo mu na pe no mu sunu gudam no mu bo mu nsa no yawo ya adaya ensuo beto be yira fayen enno ensuo gugu kakra no ene akokọ hwai yese ehonam so ayira fa nkrofo no ma chese nya go tamfonyi de aba enu ebubuo egugu nkrofo dan so anya ade ade nyina de mfonyini ede aba na es gracia no eye sikabotia se kobaso bi besom oman no na se okona humigiem a oman ni tabridi ma no se wonye na ja won so fa nkwa to nneoma wa bla okwa humigiem no na eno na opanyini bi ono so ka eye Council of State no omo mutu omampanyini fo no enka ne no ka hu bi wo chese e wo sesa S Gracia no yeye muhwemu biem ye dane no mani enso ewo mu wei eye nsema do de bai na owie enso no wo chese eye sim card registration so monkai na mo nse so se July bosume ne de to so aduasa baako 31st July eno ano no omawie to one mo de na wo card no wo sim card no ankwa ye registration na waso be ye shi daily graphic. The daily statement da Obokrata na Ghana de Shebamba medetu asodiama na you start jumedie ya yase abeboa
ema bunanya adwuma ye wo mo ajansa no dwuma wo mo di mutintimo benya foto kakra bi da ja wonom ede aye adwuma you start no yasin kwofo bia baba na baso papa so ya de papa ebe boa ti wo mo bo sam sha si esos fobi ene kasa ewa ha na abrantia bi so pre-national youth organizer dibre ewa NPP amanyoku enim na busuansempe wane semporo ya woka ewa ha se da busuanse wani wose se so mo yiro mo ho ano mo to aba ni se bomo a oh kwafu ni baje mabuna ewa NPP amanyoku enim mo ni baje pa sans wo be create welfare programs ahodro ede ama wonom Speaker of Parliament Right Honorable Alban Kingsford Bagbin foni da ha na why aggressive pa agre and what that's wo peja de mu kakra no and wa peja na ni say o kasa kire asem wo Kenya ni se mu ama sobre manu ko atwu manu abia so se e ka ne say amane ko to no fofra hu wa na no so amane hu amane anu da sa hu amane anu da me na so kura ya dia na okọ na me hunu ma hunu amane no na sa amane wotire o wotire amane ti ene de wo de tu na wo de hia yimu a awura mpo awura dia e de tu amaka mekura ase body asonson na nya de boso nkontom de na wo de tu no na wo se no nya ngo kokko de bi busu a nana kafra na pai unya epe ba ku bi ye no so pa me pe aduane na ne apopo no ya don so unya yakubu for two na abusu Bagbin say wa ho ma akma no abia so amode mo nan across ka say na esgracia na ban no na otua esgracia na de munya yo tomuna hwe parliament fo MP fo mu bro omo bra papa na obu akro be free parliament house no na hwe wala odi hwe odi tro ya odi kofie ti ama na esga kakra bia na mo Ghana for mo kasa asian mo anso yesi NPP for nomination forms na jam kasa obi ameji wa person pre-national executive di bra beje no e say apa ho se ado e ho sam da ha na yesi mabuna wa Ghana ha minim ni pakwa ya survey yesi mabuna minim baby cross of fire wamo say mabuna wa Ghana ha say wamo omaka ni play say omo hwede yakokọ okoso amamu papa bi yakoso amamu fefefe amamu ananantu aboboya oh Ghana wada achen papa to omo wagidie se Ghana obeye yie na minim somo fa soro somo fa sio en minim ba bi kro mu hia mabunu no de but eda ha ya me nso makan ede ama Ghana mabunu ni ya oh omo ena me busa se hefa no mo ko Ghana ha nyina na se so chiri Ghana ha oh eno ma ya de ma ya adwuba pa mo akwapa no kwafo wedi ka kire no kware the daily statement and anapay na the anchor da obokrata no sunie the anchor kire se onu de nokwe no wa asem ni mu no oda na didi kire mo revealing the truth ana wose se okopie mu Ghana Revenue Authority for no ma JRA yasin nsem bi bobo o nsem secret bi hyehe ho na enche ebe pia bontise to na pia obia beba nanum to amwa hwe anwansere be wuram sanse be hu ese na eno achi no eno wote se anasefo ene midwives fo oma pa lai omo chese gidie pa omo wo ewo mo nkabom ku a from se Ghana registered nurses and midwife association no omo gidie wo ehyo mo nyina firimu sanse wono mo nurse fo ne midwife fo mo Ghana ha oma samba mpanfo hu se de omo se me ka asem na fa na omo de ne nam ho fiafia ho ko na aba ne de ne safi fo matiri hu kakra na oma de he na no ano no ya jam naka saa tia se nurse fo ne midwife fo kire se omo nkabom koyi omuni ayewishem bia enso ewo mumu emu asem odi aba no ase afro bi Alex mode wono nso yesi anaso yesio yesi mahama mixing mahama gabi ntia no so no wayesi wo ho ntia wasem wo mo adi aba the anchor the obokrata ni mu ensem eni
Ebusia ye twaso da bankrata mo baso ne yade ma wo ma chiju medie sway. The daily dispatch da bankrata na mede twaso. Yase krache can say court admins we dismiss any people for petition bi say ukwa krache wester mranse bedwani on fire no wafa ya court to some form code sika omko jefi ni semu you ready that na moteti ayi da ti kwesi ntia nso mo anadi kura kasai I say got 2 years 2 years mbatata MPs for ya na omo ni ama bebre de ba parliament ti no mu hia ni pa mo ma ye na sa kila boys ebia ni o ma hihye mu Japan na ho ti hia the men oh okay I can do spirit for no yeah base no ba ya sisi ya mini pa mba ya ma na yes gas ya be bo no me papa yi so wan do ya bo gada do say ayi domlo so omo tata wono so sa ma me no enu na say krom sa de ne koye mona mobile krachi was as ma me no MP no on transfer onya na ade ndi ne MP ehun sam da na can say MP for National Petroleum Authority for boss da ha papa no won famom wada ha na asem wo kan say modi amotega na fote afia wani pa de kokko pa o ma hwe hu mu de kokko bia say do se me kanfo na ye soronko oh yeah ana no ndc ni mfa no say yami say do se me kanfo papa so ya kokko say do se me ye oh ade baninim wo do ye tuntumo na ma kokko kra de no sa aya na me che jealous into ya ye tuntumo na aha ba kokko say bright eno ya de bi epeti mamento ni anya so okay ba tuntum de o hwe kala no ade kala na ya frame on frame o da bi de papa de otum so ono an kala FM so ne space no so fata no we kokko na o sha FM mema ni bi afom adweno mo frame ma frame no ma so frame mo kura yemi nyan edin o mo nyan sabe mo nyan mo masra no anya sabi eya ni mguase play what can you play ba can play ba ma ba wo yire sra na so wo sra ni na ti say oba wo boniti na ni kunsu boniti abusia PF boss da ha papa me kanfu na adwan ate jealousy oni ho afembom kokokoko na ni chichi se kikins we shero kama asemo kan se modia mo Ghana for ya 2 petrol mu afu abo kwasram sia na PF ambetuam kapa papa se mutu na mututu bo so ya dia ko yesi mu san papa say omo cash yo omo nyehwe Ukraine and Russia for ntoko ya wa wani tia we wan maka esimbia nra eye Reverend ni din walanyo mensa ka sembi na okan aye na madwen kosi bibi so ya say Ukraine for petrol yi omo no won dodo nti omo ntokwa na akoba ne sa Ghana so se ye wo biu se ye de so ye de ne di bi ko do ye de ko no makoda ne ani enti ano so ye se ye nya kakra frim be no de aso mu heska zanto to ye so akoma no pa ho omo be so mbabo ho hwe na mo nkan kirao ana mo sa de sa grofo ya se kayampoa na kwa mo nkan kirao hwe oba we kwa fo suan abone hu nyansa omo de te Ghana zero aye na ayi Russia for nkwada ya mpanifo ese nkwada mpanifo ebi ya mpanifo omo suade ya anyasam ketwa bi mo ko suade ko suan law ko bi ko ye doctrine course ni ade na Russia for ntokwa still adigadiga o jinam emum for ntokwa wamuntimu do wahu se emum for mienu atiesi ko a abusua don venture we back amudi babani na sana Ukraine for ni Russia for ntokwa na kwakoye when tim na we obian was obeja obian no obesarenda na yesi Ghana for we Russia and Ukraine ko ombra omo se traffic shoot foreign affairs minister kire say emu asuafo ho no emu hanchechemu aduosian 9 en omo de omo so omo mba
to ometna wa so wu ombe wu enkwa ombenya enti krata e aba the daily dispatch me da say ma me nko ahoma no so na me ni achim odan opani ono na oda DVL no ano enkotwetwe nkomo yura Isaac tete opani otimi nkan Debi opani otimi nkan wadaro mama mo achen me joga umpo mako de ya no ye goko ye de radia say wadaro ma o DVL mo se mo the reforms bi de ba de ba dia reform near about ITEC any like 2180 regulation 29 okay nti wadaro ma benya botere no akirikiri mu ye dia ma ye okay I didn't say uhwemu a ITEC no ye dada but na approach na ye de no na enye de kwanso o kan LI 29 events we go 29 na 35 na ekete sa ITS no answer na be ye no se automatic and se ka eden or examination no what just here but o se bu so a na di vele staff no and na data entry clerk no or they no now they are not qualified and they actually were not trained by any now of course this is also most of the things not a service personnel from the ITS now so they even and say the I see that now or my government you have to criminal let me see accident no na yeah approach na ITS it no I just started to the okay airline I say yeah force airline no NI 2180 no regulation 29 35 now yeah man expect the heading and to me any examination no it o ko na yeah examination na you say probably when this one or na omotima then after kwem say then after cabe diga mo na ta what no na express some by chance so yeah after cabe just amount let's go say over by here glasses now so we just upstairs na slide what the car so the way what car nearby now that's me put on so now we have now with that stairs for this so if you know he I said is doing it but only say try say approach now the test no and I then the two akun now you see accident okay enti sane be ya nia otie en beti ase eyie where the country mu yie de does it mean say obi a afei na obeje license no na mudi be go through sad ya mo kan ana so waji bi dada okay it's here no yeah starting with the first phase 1 here omo be the license no license 2 to 4 to 8 first license and license B and E omo be the fresh no and the phase 1 it's no starting no this month beginning of this month and phase 1 it's that when the bemwa na the phase 2 aba phase 2 no be ba no and no be omo be upgrade mom be a friend is a renewal o there no and no mom be sa certificate test no omo nya accident na o be accident express na o ya say ya test wo with this they say we need to say na nya na no nya accident na okay and you know no phase 2 and then the bounce one the two that we are start to get the phase 1 and the fresh lances no okay motor fresh and excavator lances not fresh and small cars the fresh the upgrade there and start here and you know and replace okay enti na just say phase 1 no yeah omo afei no omo ba beje license ne fresh crown yeah it's motor fresh car fresh and excavator lances fresh omo na sia na mo phase 1 okay enti we and I see as you know hospital the whole region you have about 25 private hospitals omo 100,000 but that say you were 33 I able to apply you see an I prove
one. And now okay, a friend is a community hospital. As a test to it is a over license now. Who do I as I'm missing now? They are so I call any young sort of our call. Remember, meaning I said your personal corner. Now I could have who free say they are going to because and can be baby sounds as seminal because personally me say seminal say mo sheda e bodin say ko sa hospital we baby yeah body if you are no you about 25 or 26 hospital if you are no oba you know every job be on say don't qualify before you start doing that eduano say give really more approval and eduana share omo association afien it does you know and I'm more approval that give us what you here okay it you know say about say the church call I pro and now say a community hospital say 2 way they approve what you here and I can you say call see na jubilee and jubilee apply you go to work on jubilee no approve about pay about 3 it is that be no but see no you can say for hane hana no say you want to but you show me say be am go jubilee na bia because they just start say out of Faka out for another place they just start say oh the church say be yeah approve no and never to say oh okay they just say they obi we interest to say for happy all right I pro this year no omo start say omo ko penny na ready yet it is only one hospital community a hospital if you got the community hospital then you say you were interest for I pro na start here to directors they are two of them but me ba adena a government hospital mu awo ho na ni amokan omu ni bi yes we are from government hospital and my association there were friends automatic association honomo it association they go so monster it na omo and omo members yes they will regularize it omo no better control what you here and I win the rather day so what you here and there is a member of the and that's why the government they association almost by law no they can also do that. If you don't go for government also and a have and a more and law. So the more slot now they say they can control it. I see. I see. The man government now and also now and they can find the who controls the hospital. If you have body be and control now, they can do anything that they want as a man unpunishment. Okay. So on who you say I want this money here, they can cancel you. But when they do is they are going to the crowd. Who cancel that house who mess up? Okay. I think that a point has been made very clear now. And not just said your kakusi and say CC and the phase 1 am rolling it out. And only your more fail no budget license nibino. Oba yen enclave had ye a community hospital. And also the other one here then. I pro friendly. But and omo share operations as I'm the matches in the back. And CC had a community hospital and was a oko. Yeah. Okay. We've done no so Jubilee is the best. I'm up for the Jubilee so apply on. Apply. Okay. Any hospital be all under association of piano. What that here? Uber for honum. Now mama FNS approval. I say no am no why you demand? Yate. Yeah, that's an inch mu. Okay. Bibi ani ebesa babium. Okay. All right. Enti yene achim oda manager ono ena oda drivers and vehicle licensing authority DVLA ano ura Isaac Tete ena yene ne kwatwetwe enkomo no I think say wachire mu enti akaya na na mo mframa mu nyina no is cleared now. Yemfa baako ntoa so na yen sorry so. Okay. Any Ghanaian Times GT most authoritative newspaper ana mede toa so na nado down wenye na nado down kwa kufadu mum nemum na bede chiri Dr. Alhaji Mamudu Bawumia Ghana man panya bede chiri mfo nyini wa ha
ana wade ne sa akyerɛ ɛban ne ho sa na ɛban na wade ne sa akyerɛ ho sa kanea bi asosɔ hɔnom ana yebisa ne sɛ papa we na ɔsɛ ai digital na eguso atoa so yɛkɔ yanim we ɛyɛ Ghana Pay Mobile Money Service Ghana Pay Mobile Money Services ɛno so akɔpa ho ntoma nti isi ano so ba bɛka ho Ghana Pay Mobile Money Service ti ano so aba ti ano so yɛsɛ yɛ fast pa ɛno ba bɛboa ma sika sɛm totoa so atimi akɔnanim ti na Dr. Baumia apa ho entoma enra da won kaboponi mantamu na owie ye no afi asem na ba wa yɛsɛ yellow crobo yellow crobo fo na yɛsɛ ma wi sunkania na yusunkania na ana ayi kwasi akwayi jiska o se wan ho na be fia wo say den yellow crobo yilo da binya botre yilo crobo oh okay I can yellow crobo no bi say me ka yellow crobo on ka fra ti yellow crobo na yesi o mo wisun kania na wonu ko so mo kwa jinkania ka o mo se bo de mo mra ma betue wa ha o be ko na ko di bad da o mo nchen ani he wa gaza yo na abeko abeto kaka gadia uzan wa be yura na we ana aban ne se sa na tie dia ye be ma mu prepaid etiane mu wusua na sesa no akoto wa dia beguso ano so mo se hwe yembe ai na ngo vede no mo mo jire yembe mo jire education na just say abana dunu wa wanti ase eti yetutu nkania ne fura na munasu ma na no so mo se ne ka wutiri kurate ke ne mo kamba da hene ana abana so okay sa da tie dia ne o de by force ba mo prepaid no eti o de asrafo aka wo mo ho o mo go bon kania no asira ni ba ko bia do ko bon kania ba ko ntu de okọ a wen ba ko bia me hunu ye ni tuo sen ne ko sa ene wo ne ECG wa atuma yini no enyina fixibom na aya bema ne mo akọhọnum se me mamo monkania no ka wa beto kakanka eti enwasem wode aba e wode obokrata yi enso emu na sanso no se you start no afiase o aba ne gusu a chese wo si nkonya wone atwotwodo ne anyintire a wone mo eso be hwe no maboa madwumadi na konka ne nyina no mgusu a omo asi hu enkonya na no chese CSO for no so wone maboa aba na ba so pa chese dwumadi ewe dwumadi a betimi enso aboa Ghanaian Times the Bokrata ni mu ensem the Daily Searchlight the Bokrata wama so torch ne said de obi aso torch de konwa enwache enumre ene anyasam kwetu torch no ma so pa no mu de awurawuram apensem ni bi abatie ayase bibia ni chief wa blame National House of Chiefs pa wa blame omo president e won sensem bia esisie ho na yesi shisha enanu adami hu kwafo bi omso moto party mama isan komra na ye meka shisha ho asem mene Joshua ejei klu e kotwetwe enkomo opani wotimi nka mamu ache anopa yi ya meje so ya meseme cha hotelina etiefo jo so wada roma umpo mboko de ye de rade ase ye pese ye hwe botaye ntia Ghana ban asan de Development Bank Ghana aba ebimu kire se ase omo de ba se nu a omo call mandate ye spelling it out e de kire wo omo but in the course of so omo call mo animu no na almost sandy free omo mandate ho. Do we see DBG say omo be focus on omo core mandate and omo be veer off along the way? Yeah. So arguments now President D2 in terms of at the launch of the DBG. Also, the first thing I can say, I can say, or say, government interference will be zero, which means a better say, I buy and fund some share on mandate and a demo on bedding. And so already, we should tell you, say, government and our president won't say, I buy the Amuba, some of the Omusarua
bank, they try to change the kind of mandate and their vision of that bank. And so that's one thing that government and our president now it's in the right direction. Say, do not interfere in the running of the bank. Okay. Afe yanko issue nankasa so. DBG no adwuma ben important no mo ba be. Okay. Yeah, so see development banker. I try say so mo share na mo ma continue member Ghana. He say Kenya the infrastructure development bank. Mhm. So this is coming to complement them. So development bank we are maybe financing for a certain project. You've got a very brilliant idea, you've got a brilliant project that you want financing to do. And to say, more accessible viability. So how is it viable? What's the return? No more forecasting in the amount say, okay, this is a viable project and to distract someone. So these are some of the things that this bank is looking at doing. I see. And it's the reason ye de bank be at say ADB at the buyer we free honor aban no e de buy ya san credit see or the exam a bank buy no so de boa constructions na niam ahodo ekeka ho e bi mo kire say de kan buy investment bank any ADB commercial bank ne bank ya di kan de buy no omo botaye aso omo nhye dan achieve enti adenti na ban no nka yenhwe na say bibi na wose revive or the already existed ones ni mu a nanka etumi aboa rather than say as a flood the financial sector no with ye bank one omo so express these opinions no e adwen yeah okay no sa your different school of thought ebinim to say na okay no ADB Asian Bank NIB omo na social movement here who say there is something similar that wants to them, that is investment. Their focus is on investment. Mm-hmm. How to drive investment. Social DBG is also the same thing. That's what investment oriented. So your school of thought there say all this kind of banks I don't think I merge your money now into one banker so that you can even have sub-sectors area your this sector A and your sub-sector A the agriculture. Sector B, emission construction. Sector C, emission industries. Sector D, emission C. That is also that's one brilliant idea of another school of thought. But also one thing that it will also help, and say yes, I bet you know Ghana and social cost of operation of banks is very expensive. Mm-hmm. For you to even operate and now open a bank branch, you need about 5 million Ghana cedis. And so if we should merge all these banks together and give them one mandate where we have some functions under them. Yeah, so-called department A, and department B, and department C, and it's going to help. You better use that. So banks meaning among now we government you better see CEO car. You better deputy CEO car. In that a medium more. Also, the cost involved a better form to achieve on the same thing. And the many we should have merged all these banks. Because I have to say they are just creating jobs for the boys. Once we can merge all together to save costs. I see. And the audio o say amalgamation ni bemu ebeboa. Ampa ebeboa. I see. But say ohwe botaya bank ya fe ne de aben so omo de asi o mani so a omo de ne say omo ba beboa adwadifo omo ye into IT ne nyoma no say bebe ye dre say IT driven. It is ya the bank bi abasa senka timely intervention. Yeah, social botaya it's not only about IT space and all this kind of stuff. Mm-hmm. So, for instance, you see a national investment bank. You see investment bank. Investment can be in any field. Anything I may say, say maybe or money na you're there to know sub sector and not department. Okay. Department for ID, you're
Yebenya, the Department for IT. So that they'll be working hand in hand. So instead of say the creative institutions, different institutions, running those institutions is very costly. Well, even now, say one institution, all these sub departments, you better know because social investment that you can do investment in IT sector, which will be very beneficial to the country in the long run. Mm-hmm. So all these things, social, it's very good. But and you say the best creative institutions, they'll be running at the expense of the taxpayer. That's me I'm measure money now into one bank. Okay, my nasty and fancy, Bibi any besa baby. Yeah, me that. Okay. Enti yani ora Joshua J Clue or your finance and accountant expert and yani ne kwatwetwe enkomo and enti ono kire se the amalgamation of banks na wo hodada no your ADB omo de no focus no se nkomo be boa agric omo nye se ADB for obekona omo sponsor beauty pageant ye woro ye ho yen sponsor eno no mo ya ade wo ho NIB ono so de te say prekesen enti ono so na dwen kire no okay enti na ye ka hihya asem ye ntwa so ne fancy the daily searchlight ebusuano na me woso na hihya yase nkofo no papa sa hihya wo se de no ye mama itwini pu ejana so kumo no kumo na ananu bi kra dem see program bi a ho flyer e bai ya twro shisha almost shisha be wo ho eno ya twro ne kitwa bi a hyenchen na mse eh ti anu so kra ka ho ma ho ye de eno ye de ade sa shisha na ye de ade pipe bi drube bi o mo twa na ze mu se video bi yesi se sunyane secondary school mo baby ema o ana mu se o di twere mu sie punu na eno onto mu so ja na mo ye minim adwen minimo mranti ab se pipe bi kweno mu ya mu jana so kumo no wo mu twi pukom sa ni asisa shisha we no ho abai nim na so wan sore no wan fata bo no anto so a ya bebre emaburu ni nyina sebe madwen be sei ya sore ado ayifo enkwada youth no wo ho youth so na ayiro ho omunum shisha yi timpanifo ekwa youth yi so na adwen na se dada shisha youth shisha by youth association omumpuru epanifo dada se na shisha youth association wam do bad brother munye pamobo di kwafo bi stress aban fa ban nto so na mabu na wa Ghana ha wu ema ne mema no ma no mo na unya sure sa shisha fu emu na your mom ya research you ko mom say mabu na wa Ghana ha say so omo mutu ko munya shisha ni bi no muti nam say omo any emisa yasi emebu na wa Ghana ha 56% wo mu ogidie se Ghana ba bia nam na no ahwa na nam panifo bu o man kama ti ehonsam da ha ya krata dia ba na enanu adawra hosam bi si Ghana ha say na enya asam keto akra bullion van abran 10 gram tun eja sikai abode egu kai mu na nie ba na se akrofo bi eto hye so ekuma brantia ba ko no ana wote e kan se bullion van ani mu boni tuo kunu jajaja se mu ebe ye deja Ghana se na yes na posifo bi ewurawuram ohintadua kire wo mu titam ne nanfofo ese ebi kra e boy na ngasa ne nanfofo suronipa tina obi eto kraman ya ofre no suronipa nipa hu ate hu nipa ahwe ne miensa nipa betimi adiwawu enti say allege ti asem na kopiem court na yase shoka ne yade entiaso aba bia taachire ti atiam ne ya ka shoka no
na asɛm akrata ade abɛna anapa ni sɛ ɛho nsɛnkaya ɛwɔ court no wɔn edi ɛyɛ asɛm no ho dwuma no yɛ bo delay tactics kokwasa nti judge bu afu papa yɛse court no bu afu sɛ asɛm critical sɛ na mo bo delay tactics ɛne nkɔfo na ɛyɛ allege sɛ wɔn na mkodi saa bɔnefo sɛm mebiom no makɔ enti no yɛse court ani abre pass wɔn nya ne ntam na mom to na ɛho ɛnsenkaye ho pepa asɛm no wɔn nya ne fast na saa dia ɛnya asɛm ketwa krata ɛde aba na ɛnanoa da Islamic SHS nkwada egu mayafi je demonstration ho asɛm ya kankan na watwi mu adi ahimpa sese de nyame adom ɛyɛ asukuufoɔ 38 aduasa wɔtwe agya wɔn bu hwehwe ya no sese wɔnom nyina ho atomo a yɛyi wɔ free hospital krata ɛde ho nsɛm aba the daily searchlight it's emfancy hwa na yentoa so akire mame na say so some 37 minutes after 8 live on Ahenkan 93.3 FM the bonkrata mo boso e na oti say ye de ebre mo no wadwe nche no betumi de atoa yen 0594841044 0594841044 fafa of abra be ken kan kama e de amawo obetumi so dia fa normal SMS and say WhatsApp ni nyina ye beje ba bia yaduru sisi ane de muamunim eye abrabo emu ehintasem we so oboba bigiri se wo ho ya no pe nyame adome ho ye pa ozeren boame na me we she Afeke Bright a happy birthday or your teacher ni e was St. Nicholas School ewo manso o kire se onyinche na o enjoy na brabo ene so mfaso enyina o say Clement ewo achimanso ene odi we ede ebaye nti o say Clement yeda say for coming through with your message omo aka na message na omo de aba no ensem omo kafa kasa afa ho ana messages no nsem na omo de aba no nya de aka ho asem wa ha nti kwan no omo ate asi so no na ebetimi ayaboa mo ane se omo nikan akire yi yebeba yenkwa homa no so na ye ne osofo panyini Apostle Nana Yaw Inshira Frimpon enkotwetwe enkomo abrabo mo ahintasem de eno ane Apostle woti yenka nyame asumdwe nka ma no pay nyame asumdwe nka mo nso wada roma umpo makọ de onyame adum nti ye ho ye pa na mo nso nyame adum ye nso ye ho ye pa ye de radiate anopa ye san etoa ye nkomo ba ye hyase na wotwe twa mu no na ye bisa ye ho se nyankopon bo nipa a wo san bo asase bi ka ne ho sa asase wei na media ma wo setena so edi yie wo kyerɛkyerɛ bibre no amu na sane be ye be kaka ye ho kakra nti ka wo betumi asan de yakɔ yachi na yafa afiri hɔ no mo de abesi ba bi a ɔde besi na nka asembisa foforo wɔ hɔ ye de atoa so a anka bɛboa ye ne yetiefo de radiase erade ema enyansa ne nimdie ɛwɔ ne num ahyɛm na ne hom kronkron boa ye ɛne obi biara otie wɔ Yesu di mo atema bisa me na ɛyampa onyankopon nyansa mu no ɔbɔ onipa dasani a ɔwɔ bia ɔde nipa biara hyɛ me kyerɛkyerɛ mu na wɔtwetwe mu sɛ ye kasa hyebre a the word itself asɛm na kasa hyebre bia onyame di onipa biara ahyɛ yɛn na yɛ dɔso asase so yɛn na yɛntimi nya sɔfo yɛntimi nya doctor fo yɛntimi nya nurses but onyankopon nyansɛm no ɔwɔ bia ɔde obi ahyɛ na bia onyankopon de obi hyɛ bia nso ɛwɔ asase a ɛwɔ sɛ onipa ko ntimi ko gyina so onipa ko ntimi ko dua so na nabrabo etimi yie na Abraham ɛte asase bi so ɔne n'agya ɛne n'abusua Genesis chapter number 12 Ewurade ka Abraham sɛ fi wagya nkyɛn fi kurom hɔnom fi ebusua no kɔ asase a Nyankopɔn mɛkyerɛ wo so asase a Nyankopɔn mɛkyerɛ wo so Israel for no mutimizim asase so sɛ asase nanso na Nyankopɔn nyansa mu na wɔ so yom fi ɔde ɔmo kɔ Canaan asase so asase a ɛso na ɛtrɛ a nufusu ɛne ɛwɔ wɔ so ɛno nti onipa da sɛ ni bia no ɛwɔ asase a Nyankopɔn ɛpɛ sɛ ɔde gyina so a ɛbɛyɛ wɔ asase ɛbɛyɛ beebi a nufusu ɛne ɛwɔ ɛma wo sɛ wɔnya asase nso anko gyina a ɔbɛbrɛ ɛwɔ abrabɔ mu nti sɛ wobisa me asa ne teɛ yedase enti na wotwetwa mu kyirikyiri mu ema ya te nsɛm ne bebre no ase but ɛna ne yɛpɛ sɛ yebisa ne sɛ ɛnɛ wokɔ asɔre a
asofo yi bebre mahu se watu kwan is it that Ghana for no aye wo mo do mo ba Ghana sisi ya no enyo man asase we so na wo so mo tena di ya na whether was that we shall find as well be am say ubetu kwai no and also ya kwa ye can be a chira mkrofo enye Ghana asase ana enye bibia onyankopon epese odio mo tena na sunsumu no me chira wo say ye fe baby the realm of in between life. Now the realm of in between life no ho ana eye sunsumu de ye hye onipa that ni shebre me chira wo last week say ho no aho no ma onyame de omodi ho so no ye from ewura and as a lord. Now omo no mo hye onipa shebre me chira wo last week say ye was the probable destiny of a man and you what the absolute destiny of a man. Material last week said the absolute destiny of a man actually said no sanya unyame hye no ensa that. And the probable destiny of a man no eye nya ye de akeka wo ho a eno timi sesa. The phone eye example Emma will say ofa phone bia phone your application do of phone so a untimi delete that we dey and delete. Now, so your sound was based our phone so put me download do other applications so as that applications so deletable and soon sana abrabo etia na sana shebre etia na mpesa me kire ni say ye onipa da seni abrabo mu no ye wonya onyame ahihya eno no oye den ensisa and ye wonya ekeka wo ho eye papa ye eye kunkun ye eye mpaibo eye aforebo eni nyamesu yie eni adoye nso edeka wo na abrabo na ye bo no bi o ho no ananka ne shebre mu no akwantuo eni no nanso esan aforebo bi a okobo ye papa ye bi okoye ye ade bi a waye ne nana bi kura ye ne papa bi aye ne mami bi aye etimi ma sa adum no anasa akonya no ebeto ne so ema yitimi hye ne nkom se wo onyankopon adum da wo so se wo betu kwan nanso obi so wo ho no mo a na de shebre mu no onyankopon ahye se ontu kwan isa wo bisa bia sa na tie enti na che enye se asasi na otena su bobra enye yie na emum ebinom obi timi si ema ensesaye ba ewo wiem I see enti yenya yede yenya nkom hye se yebetu kwan free Ghana ha no na tese ha ya na wose yetena bobra on na tie ni se obi wo hono mo a ne na kwantuo enye so obukakotena abrochire sunsun no na tie ni se adum timi to obi so na watu kwan ebia akwantu timi to kwan ebia sunsun no 5 years pe na onyankopon de naba obi wo ma e wo se otu kwan na okonya bibi na osande ba Ghana ha sei nti obi wo ma ne de ni so obukako ware e ja ba Ghana ha ne de so obukako sia obi na de naba Ghana ha ne de so obukako ye adwuma enyi sika na be bibi wo Ghana ha sei no de obi ye nyina ye fruma e se ha sei obi betu kwan omba obukako tina bruchi 30 years ono san ko from to kwan ko tina ona omo bobra ye japade wo hono no omo na obetumi aka se sunsu no ebi asa akuru no eye beebi a onyame hyehyɛ mara no eno de otina Ghana ha obebre ye obi ona otiga na obre pan susu onya tu ni na tiga na akudu abrochi pe nyema ba sisa senya tie biara e ba sisa san so obi so tiga na ha sei anyema ye okay ma no also person to kwan of force ona so tu kwan pe nyema nyina ba sei nti obi timi tu kwan ma nyema ko sei obi so timi tu kwan ma nyema ko yeye na ensoso ne de mu ni se akwantu mu no onyame timi de obi ko se ko konya 5 years pe ko jibibi na fabra uko na ko tena ho echa obebre ma me fa ye so pupenyi eba charismatism e wo Ghana asia odi mu akotene pa eye Archbishop Nicholas Danka Williams abrabo enye nfato entrem ade emre bi etwemu papa yi akotena abuche for 8 years 8 years na nyame di ni yeduma pa 8 years nyakopon efa ne so eye nsankyene pa now so na enye onyame adwen ema ne se ontena abrochire until se onyankopon yi fi US efa ne ba Ghana na that 8 years no na nyame di ni yeduma pa no so na owo problems pa na office challenges pa na me di ni yeduma pepepe oti abrochire pepepe sika wo ho pepepe but na problems do so say na nya ho no nyame so nkotena enu dina sa wo hwe Archbishop anansi ntu kwai otegana pa esan se e han onyankopon de na tena se ombra no me leduma
into Nankopon to me be too quiet. Koye eduma kakra na bra. But onipa ko no kodu hono mo a opeso otena ho unya tena extra nfi adama ope ubenya hawo anasa unsakra ne no na wo se wo ba na wamba ubenya hawo sanso obi nsu do betima tena ho sa 40 years hwenya no obeye aduma pepepe bi bi ga be yi pepepe ono na kire se hyebre mu no nyame ahye ho sa asate na ma no intino awasa wo bisa se osofo bi kra se wo nkoma awasa utimi ko counseling bisa so for say income say ya wasa ni eye me hyebre mu se me kotena ho no mabobra ana me kope bi bi ja be fie awasa so for litimi kire wo sa ade no na aboa wo na bia na me nso so me wabusuafo wa aburuchire omo aye documentations bibia de ama me wo opportunity se metimi a join wo mo ho nanso ebia na me hyebre mu no erho nya asase a wo se me koso metimi aye bibi wo sunsun mu asesa no akọ ubetimi akọ but okwa se nia eho eye ne dia ana asase no ye bia hyehyɛ ma na oho bedi ye no wo nya ne saa ete say ne ete Ghana ha ya yeti obi tia no yesi komode yen yesi ye bre na so bi tia so ayi saa no bi betimi tu kwan nti obi sofo betimi akọ unya no nyina betimi akọ na ayi ya momo but either omom sebule mu de saa na wo say ye no but wo de no ebia enwo say saa ne ba no nti sa wo kọ na wo so kọ ka mo so kọ tena ho akọye adwuma omo be ye na wo ntimi ye ade a omo nyina omo ye ya nyema ye ma omo no wo nkwa be ye ebe problem ama wo eno na kira wo say wakode na so nye ho na ye otena bia e wo say wo sansa wa chiba nti saa onipa no se wan bi samu ama ya nkire na wo be kọ enfunso oha ba kọ to wo kwa so na nyame nipa yen hwe ne sei obi nso so me fa ne say watena aboabo ankoyie wakotena chebi ankoyie wakotena ha anko jese ba bi obetena bia ankoyie saa nipa no be dan hunu se ha no mo potin na wo se metena ade ne se onyankopon nyansa mu no bibi ani ho no esi ewo nipa da seni abrabo mu a onipa da seni ebisa nyame enda ne dim kire no yen agedifo ayaba ewi yemre mu no ya yakwadfo yen hwehwade yen bisa nsemu eya na empem bebre no de bia me ka se ade papa bia bonye no ebata ho minim se ya wasofo bebre ewo Ghana onyankopon afre omo ana se omo onyankopon di na nso na ebia sunsun no ana kokoamu no bibi ebata ho omo ye bibi foforo nanso nso ntire se papa ni ho enti se obetina ho no aka se ana sofo nyina ya trofo ani difo bia ni Ghana ani difo nyina ya trofo ani deba ya na se wan hwehwe oshebre mu ehunye bebia obeka echi wa brabo mu ezan se nya wo hwehwe wo hu ene na ye akode kese ma wa ode bebobra enti se wakọ baabi na se ye say betua bibi se ya na be ye bibi se ya na be ye bibi se na se no eno kra engia na no je se be abeko bia ani eteta enu nti hwehwe de ye hwehwe ade a yinja hwehwe kusisa yensa akana kusi yehu ade kwa ye hwehwe nti nya watena aboabo anye ye watena chebi anye ye baabi wo hono mo e wo so tena ebe ye ye di kan ni se saa wo onipa no se wo bi se Nyankopon se rade ehemfa na mentena e ma ni ye a ade biara ebe si wo onipa da se ni abrabo mu asase si be Nyankopon eda na bi kire no ansa na odifo bi be hu bibi aka fa ho kra na wo kra wasoso ho da ye bi bia ore na efi ana kai na won kai na so na me tese nyame enyi kire wo ye enkom se de bra ye se wa so de mu nyina sunsun nsema ye kan nyina no efa onipa da se ni hu sa nipa no onyame edi kan aka bibi a kire no e wo da ye su onyame adi nyema bi akeka nsema kire no but wan tiase ehu enu nti ana eye no ema nkom se ne ade foforo ema no nanso sanka onipa da se ni ebebo nyame mpaye ebisa ni yi asisa onyame be so nipa ko ne da ye sanka da ye so ya de ba ko edi kan ya onyame fa so ene ne ma ekasa elunti o Kristo ni o jedi ni onipa da se ni bia o ti asase so bia no ta woni nyame o woni nyame o ade bia fa o hyebre ho nyame di kan eso wo da ye fa ho enti konfo be so da ye odinsi be so da ye okoti be so da ye obia so da ye na da ye bia so be so bia won chire mu nti enso da ye embu wani ngu so enso da ye emfa na tra enso da ye enka so we dia nya hwe me di menye kwa ka so di menye nti na wo sa da ye no e won chire mu nti hwehwe wo hwehwe a wo be
Now one should now where be at 2 years, 3 years, 5 years, Binyamia Wadum, I'm when she also could be also a cross and to me or be pretty at dinner, and then never to walk him. So be Samia, baby, and Nippon be at our Ghana, Hanuma, and Gasso. Brono, Nicro, I would be brave, and I'm a boom, Ghana. Baby, I would yet dinner, Ghana, and I'm so better now. You will be a Uncle Passi Sama or Ghana, I was a water. Every corner I stand to but I also got a before movie. Every night I've been also got not to movie. Every night I was also got not a film now. It is a one Bishawu. I see. It will be to crowd Ghana ha now so not a bit me about saying you could was out in a DA. Exactly. It being so Ghana, not Ukurum be a woman to Yano. I was so Fionum now Katafu from Assassin and what would ye. Into Obi order or Honoma all ye Juma Ohunano. Sanka Obi Sapa, Ebianka Sanko, I before Kurum, Nanko Patina Honum, Nanko D, or Patina Honsanko Baby. Ampa Yaminipa ma Yanasi, Nayam Faned Yanunsu in Si Hanomo. Nanyami Admo next week in the ensign fat topic from Rana and also Wadaroma. Nyabotire chiri muse ya afama ye nti wadaroma wo number no mepese ene de wo de betu dwabiom na ensembisa foforo bia obu onmo a opese ohunu madodo obewo minim se wo de basa de a wo ye tatahwe enkrofo ebre wadaroma fa wo number ne tu dwa na question bia o mo pese o mo bisa no watime de ama wo mo madam wasibiom e wo sa kwenye me number no e 0249 62 7973 0249 627973 unti bibiase wasunda idi unti ase bibi tete wope onwa kwankyere wope obi ono bebo mpaye wope sunsun naja ne honhom ebe kata wo so aboawo wope obi a obedi wanim kan ewo nyame sum ewo mpaye mo be kire ose na bebo mpaye obetimi afrem 0249 627973 nyame nshira mu tiefo nyina Bompaye Emma Obi biara se Erade emfasa konye so enye adom ema ne ma abrabo ensiye ewo Yesu Kristo dinimu amen yada sibebre nyame yadom a na wotwe se ne yebesan ba wo nchen me pacho yo okay yene apostle nana yawo insura frempon ene kwotwetwe enkomo no abrabo emu ehintasem eno na atwaguo no ensem wo ho pa number no ni 0249 62 79 73 0249 62 79 73 we nye fa counseling sikabra fa hwan bra fa so masi bra fa obentin bra ebi kura na woni ge bi mo wo ho no mo a mo eboaboa mo ho mo siesie mo se mo be ware awo se utumi ehwehwem obu wo ho no mo ba bi wo ho no na onye o destined wife bema bi won ma na onye wo destined husband mo be ko ware be wie na fe nsem bibre eno na yempese ebekoso e ya brabo ma hintasem ye kan wawe bi a wonte ase but o jisunso mu nyoma di a obete de America na se ye ni wasua ye sha ase ye sua na ma bibre unse ye won kwala ni bi won ma utumi wo mo na omo nyan kwala nyame hye da hye wo mo do mo ma wo ebi kwempa na ye omo ye wo mawo but omo hyebre no obonefo tumi sesa ne kwan so yetimi sesa nkwala no kora de mawo ne ya mawo asodenfo enti obi omo so awo nkwada be enum nsia omo nyina mmobra na no ye bisa maame ne se oho te sen abusua ne ho ye senka wo ka so nyame adom ye nyina ho ye maame no enam se ne ma no ya sesa omo hyebre no o brenti no ohia obi a na ye ne se onkyere na semu mfa nkyere wo mo tie bisa ne se ne ho te sen oso nyame adom me ho de enka ye na emom ma wo me yensa me ba no odi kan no akosampa bra ne otoso mienu nso wawe nsa sei tam tele maame ne ho tete no ya sesa ne ma ne hyebre enitini ye de sa segment we di aba ye frɛ no abrabo mu ahintasem enima bibiri kutia nkrofo enima bibiri tete nkrofo mode na namasofo bibiri no so asofo a bibiri no amfiri nyame mode na mo so na mo twam di ye yempese obi abetwa wadi ene ye de sa segment we di aba sofo no so wonye wo ka pre
sɛ me jusika fa da bi nka yɛ mfa ne maha yɛde obi aba ha no mu a yɛde ɔmo a ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛ devote ɔmo ho asom Ghana ɛna ɛba nti nuwa ne sɛ obi bisa no ɔbɛka asɛm na kyerɛ no yɛ wasɔfo no bibira wɔka asɛm kyerɛ no wie a afei the next minute ɔsɔ microphone mu ɔpirikyi ano ɔde wɔwɔ na yɛ pirikyi ɔmo wudin but yɛsɛ akuti a enim ni wura so ate aseɛ but aha ne deɛ ne nte saa nti biriba mu a na wabisa obi wɔ hɔ mo a ɔyɛ adwuma a woyɛ no koraa no ɛnyɛ wo hyɛ bere mu adwuma wɔ sɛ woyɛ boys ya na yɛ wo asɔre dɛm yi wo sɛ ɛyɛ bebre na sɛ wo ne sɔfo bi nam a ɛwɔ so automatically no nso ba bɛyɛ junior pastor ɛwɔ so nso bɛyɛ nyame adwuma dabi wo ne sɔfo na ma ne no nkyɛ sɛ wɔ so nso bɛyɛ sɔfo wo hia obi ɔbɛ directive nkrofo bebre ayɛ confused adan a ɔne sɔfo bi kɔnante yɛ ɛni automatically na wɔ so nso bɛyɛ sɔfo yɛ firi aseɛ ɔhyɛ so ɛfrɛ ne sɔfo ketewa ɔno nso within him no onim sɛ nyame adwuma nani gye ho but ɔnyɛ sɔfo ne nyina wo hia obi ɔbɛ guide wo ɔbɛ boa wo adwuma bi wɔ hɔ a wo yɛ a ɛnyɛ w'adwuma wo hia obi ɔbɛ ka kyerɛ wo bɛ guide wo ne nyina 0249627973 yɛ wo gidie sɛ esi wo yie daakye a yɛte soro ha yi a ɛna waba bɛbɔ yaba so maka kyerɛ sɛ sese baabi a radio na duro no yɛntie ɛnwom nko a sɛ me deɛ munyim firi hɔ ɔmo pɛ kasa dodo mekotie nnwom wobɛwu nkwasiewu a meaba besie nkwasiesie na yɛde wa announcement aba ha meayɛ agye sika ɛwɔ sɛ wotie radio nya so mfasoɔ ɛno ne yɛde aba ahenkan ha a yɛde dan kotoku ne mpɔta mu nyinaa ne ebi nsi da ɛne yɛyɛ novels nneɛma nko a ne yɛyɛ wɔ ha no mo nti ya no watie bi dia ma me sɛ wate wasum wana ma baabi a yɛduro no yɛbɛbu ne cough na yakɔto nkra aba yakɔto nkra na yɛba a yɛde de aka nyinaa de bɛka ho ɛde ama wo ne aka nyinaa yɛde bɛka ho kama ɛde ama wo na Unisem Cement Ghana sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔmo cement no deɛ yɛ papa Samchi Enterprise achimo dana ne mpɔtɛm ɔmo no makɔfa de aba a ɔmo ɛboa ɛme adidi dwuma wɔ ha ɛne nti Samchi Enterprise nso butu Amantra Wache Junction abrosan kama na ya besi wɔ hɔ na no emu no wɔ ɔbɛn Dukes filling station no ɛyɛ no afrɛ 0243 583190 0243583190 o fresh number na Samchi Enterprise beje wo so na enkomo aka no matimi adi o pese obeye agent nso a obetimi abefa cement ni bi bia wo mpɔtɛm ha nyina obetimi akwa akoton anya mfaso no bebre eno achi nso ano herbal bitters ene capsules no so ababonten a koko ena etete wo sisi ne ye wo ya namu nyare wa hodo bie ena wakotete bi ana akon na wose wonyama wo yire ne wukunu no atekɔ wanumu ato a untumi ne di wakoma wenye ɔhaw wo ho ukwa fikyire obi ate wo nka ana bɛma wadwapade ne na aka komu a ahobraseɛ mu yɛ kanfo ano herbal bitters ene capsules ne diamam we no ɛyɛ abibiduro pika a wo nsa ka bi a ɛbɛmo ahoɔden amwatimi akɔto adwuma bi a woyɛ ɛso EK Asimim Drug Store ɛno no wakyem ɔdan Old Town Zango hɔ wobɛhunu yɛn 0541 210 227 0541 210 227 ɛno ne number bɛfrɛ na yɛtumi agye wo so na woyɛ company na wopɛ ɛyɛ ekuo bi ama ɔma bɔ wadwatondeɛ ho dawuro di ama wo a ma menkamfo ahenkan ɛmfa ɛma wo nsan sɛ ahenkan deɛ wode yɛn ade asɛm nyame adom yagye kotokuman abɔ so yagye apue ma ntɛm abɔ so yɛgu so a yɛyɛ nso ahwim Ghana afiri nkurɔfoɔ bi nsa ɛno nti fa wo ntoma bɔ yɛ dea no na ɛkwan papa no a yɛate asi so na yɛyi akyea nkakra no nso bɛka yɛn ho ne yɛnkɔ number ni nie wopɛ sɛ wobisa mo announcement mogye sɛn wei mogye sɛn mepɛ sɛ mebɛyɛ wei ne nyinaa mofa saa questions ne nyinaa nkɔ ha 0244 290 093 0244
290 093 momfa questions ni nyina nko ho se na ya woda enti ene nso ye the boiling issues de ebebremo boiling issues ye de bremo ya woda bia wabra anwumre no nwotwe abo kopim se nundu ebebo enti ene eya na wahia yen na ene nsemo ye de bremo no esina bribra egu nhyirene tikuma kwaduo na beso abribra no awurade nyankopon eya na wahia yen tie bi no nwotwe kopim nundu kutukumeyo ye beji akonwa na yedi oman Ghana nkomo eboa educative mo amopese musua de wa amanyose mu ya muntie bi ebeboa wo pa If I talk about your drone, what aroma? Me and you home right bar. Yet the aka net was so. Hello, Wafa, Mekot Health College, Oma Miko Yenti, and me your medicine counter assistant, many a GA. Ampo, so pesa we your medicine counter assistant, dear, and your name Mekot Health College, and Obeko, where your medicine counter assistant certificate program. Yeah, you school in Suma 1 year where we MCA. Nanswani Pharmacy Council certificate. Na dia ma one dance on the say, Pharmacy Council Ghana, Aji 1 year tum, na your mouth free IT training so eka home. Admission Gusua Ekoso. Mansenka forms, there were 2 campuses. Aguna Swedro, ya were Dakwan so, Kaswanso, ya were Congo Villa, our new market body as a quanoso. Ubenya forms in be our campus, me and Yina. And I say, Mekot pharmacy shops are Hoodwa, our Ghana Fanaibe Bia. Near 2 campuses in Yina, so our hostel were hot, and 2 ni how cry. Nasa Wope in Rupanso dia, and Yanako Mekot pharmacy, a Hona Ubenya Nupa, Ghana, and Yamanone, Fre 0592 522 111. Ana 0244 640975. Mekot Health College, yes say health knowledge is life's wealth. Ago dining in potem way. Munya so na me won sempe bi de mamo. 2A baby diapers na munim eto de bom mano. Say die yasesa ni din abeye next baby diapers. Na wunim yasa hyemu kena ama ekọ nanim jie. Esan cotton dodo ade ramunti no. O the next baby diapers ebo wo ba. Ojo so sign to home for. Ensanse bia entingu ne to ho. Won sum fan hawo. Oba ne yeso so comfortable. Etuko chroma shaneswo. Cotton next baby diapers. Fabe bobano. Nano hobeto ni safe from. Ubenya next baby diapers. Ewo bebia. Ope dodwa fre 0500285000. Na monsha neswo. Ema mubu monsanso. Yewo next sanitary pad. Ede mamo. Next baby diapers. Ema mofra hot so warm. Hey. FDA. After sa ejedi nkra so imo ajia to mu say eje ebusuafue media sampanamo odokita tro edrama upe edro ato ene enhan ho odan pharmacy aba ede enro bebre aba enunti edro bia wupe bia wokwa wonom bema bi wo yare nso na wokwa mo nchechreche oyade mu so a yebema wadura esefata na wo yade no hwrom afru ni peduam yeba ne test ahodro nso a wonom eye blood glucose test, uric acid test, cholesterol test, hemoglobin test, typhoid test, malaria test, any test via wo pesa wo ye. And any pabani adoso. And unti wo to edra top free bi papa. Odan pharmacy council for AGN atum say yenton enru papa enfama. Afes open the door so pomu swetua. Oba odan pharmacy a. Ubenya enro bi a wo pe bia ato. Tie mame nkantere we. Obeto edron so a. Ye beche wade free. Ejuma ya fonso animu tepa. Enunti Fawani Echremu ewo Achim Oda Nanes Palace opposite Duke's filling station Bansrone Sruha and Albehu Oda Pharmacy Freyen 0552 092 150. Hey! Agwazi jadie ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wonu ah bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge na ne echire onu ah PSA bra me na masam ni o akrabato ah ya
Kasa, say seahorse engine oil no, and no special additive. I over engine. The June wants. Now we are there. And I mean, a cover fee, and I'm fine. The whole world, open quality engine oil, seahorse, and a wash. Say private cars, taxis, commercial, and heavy duty trucks. And you don't make Canfu seahorse 15W40 and now 20W50. I'm a drivers, and the count of winning. Afe motorbike, aboboya, and a pragia phone. Mumu dear de muhia a seahorse special 40, and no and riders. And mechanics, a wasn't use you. Unia no woman say, seahorse product and a papa, and a bonso, a waffle. Some from fear, a free nacro. Seahorse engine oil and Kwan a begumika engine mo. And yet, for seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007. Seahorse products. And adwumayɛfoɔ me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement a me kɔtoma mo sɛ mo fa nya adwuma no san ɛna former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement a okofa ba ye no sɛ wo total so sɛ wo ba price no sɛ wo twa blocks so sɛ wo to blocks so ama ye adwuma ayɛ mbre unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so wo pɛ wo adwuma ye fe ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement your bottom and a paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so wo pe unisam cement bi ato e wa chim dan ni patam ha wo be ko some cheese enterprise your amantra ya ni Dukes filling station and di enhwani mu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bucks so a ye chewa de free some chi enterprise and na di aba achim dan amantra ye ni Dukes filling station edi enhwani mu ye yo maima ye ti Ghana et ye pesi ye ti Ghana nsem ye pa manyo sem ensem a ACCA ensem a etwagu ensem a ekotwi ko breman ne efa ye ho amanyo sem a ekoso mekire se ye pesi ye ti the latest news na ye nso ye de ya no tum ne ye ka bie amanvoi anu nti na Ahenkan 93.3 FM the best in the east ya hihye dwumadi a ye friend the boiling issues ensem uhuru se pra the boiling issues e wa Ahenkan 93.3 FM the best in the east ya de bramo ye woda bia anwumre no watwe kan 8 pm ya hyase kosi anaju nondu entity bia the boiling issues obobo foria manfo betina dwom na ensem ahuru se pra no ya ka nani bre so ye ka manwesem ensem a esisie ye fa ye mpotam ho ye fa nkrofo ho ne ye be ye be ka ni nyina ye ka na wo so aka bi the boiling issues Ahenkan 93.3 FM the best in the east Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM abusafo ye da mu nyina se magye bratwen am yakoto enkra abaye to adwumadie ni so mache eno ene dwumadie no edin ba bia yatimi apempem so dia bedre die e wo se yakọ ne kukusua bambo eho nioma kakra ene nti eye police diary ena yedru so ye ne chief supo a wono no achim wodan enclave no watena se sanso so ena yira John Intiful ono ye CID boss ewo odan community 9 ono so atena se chief all correct sir no mistake minia wadaro mabibia boko de bibia boko eja John senior apumboko de nyame adumboko de radia se over the weekend no munya ohoho kese pa wo mo ha nya sem ketwa IGP entina maso ayehye na maso ayehye pa all right enti na wotwetwa mu no ni yesua nneoma bebre na ye hwe mob attacks and I say mob action ekoso ha na say instant justice ye so mu na je say tata de ma wo hono mu a yesua nneoma bebre no a enne no meje de say obi before fry ba besua okay nti wadaro matie o yo lady kai bechia Ahenkan tiefo nyina say anopa nso omguso etia Ahenkan FM na yenso da ne dan bia no yenya kwan na ye no mudi nkomo ye fi anom kwa de yetete no ema nya nkuranhye se omutie because ye fi akwa bitumi frɛ esan so kura busa
questions bi a ɛha wo mo ɛno nti na yɛwɔ hɔ ɛno nti na aman na fa yɛn sɛ yɛmmɔ ban nti ayɛ ama mma biribi a mmom ho sɛ biribi kyerɛ ɔmo adwene a mbɛbusa yɛn mbusa yɛn a yɛbɛyi ano sɛnea ɛsɛ na ɛfɛta anɔpɛ yi deɛ yɛbɛ sɛ yɛka ho asɛm yɛhwɛ yɛn patam ha korɔno nketenkete kɔ so emu nketewa ne emu akɛseɛ nyinaa ɛkɔ so ɛwɔ yɛn patam ha na yɛhwɛ ne yɛhu sɛ deɛ ma korɔno no kɔ so no bebree na gyina wɔn a sɛ amanfoɔ no kɔbɔ korɔno a ɔmo tɔ nneɛma no mmerɛm yɛfrɛ no dishonestly receiving dishonestly receiving na me de me meda hu sɛ ɔkɔbɔ korɔno na ɔde aba nti na mba kyerɛkyerɛ ɔmo yi nti na napa yɛ wɔ ha ɛno ne ade a ɛha adwen paa because sɛ nipa no ɛkɔfa adeɛ no ba na wanya obiara antɔ a ɛnhyɛ ne nkunan sɛ waba ha yi na ɛbɛyɛ awerɛho sɛ obi bɛsi w'akyi na bra wabrɛ kakra sɛ o TV bi na wato sɛ o fridge bi o anaasɛ nneɛma bi a ɛyɛ easy to move na obɛkɔ no wasi w'akyi wakɔkɔfa akɔsesa ne nyinaa ɔkɔfa adeɛ a wotɔ no bɛyɛ 2000 no ɔpɛ ne ntam nti na bi wakɔtɔ no bɛyɛ 300 Ghana nti sɛsi a no mmara no ɛwɔ hɔ na mmom judges na hu sɛ ɔmo a ɔmo encourage akorɔmfoɔ no yɛ ɔmo a ɔmo tɔ nneɛma no that's a dishonestly receivers for no ɔmo ne nkɔfoɔ a ɔmo encourage akorɔmfoɔ no because anytime bia obi hɔ no mu a yɛkan obi hɔ no mu na adwuma yɛ ane sɛ kɔwia deɛ bla na mentɔ fofofo na no video bi a mehu yɛ sɛ yi ɔyɛ junkie ɛna ɔkɔkɔ via obi iPhone papa yi aba bi pro 13 owia yɛ no ɛna ɔde kɔma ɔmo ɔtonton phones wɔ hɔ no a bi ɛna ɔgye cigarette sɛ wii in exchange of iPhone no you can imagine ɔgye wie ɔdane ne ho ɔkɔ mi sɛ obi abiri ne mogya ni atɔ ne phone no wakɔgye afiri ne nsɛm ɔkɔtɔn a wode akɔgye wii ɔno no ade na ɔfa ne nyinaa no ne botaa ne sɛ deɛ ɔno pɛ no ɔn sɛ saa nkɔfoɔ no ɔnya yɛ addicted on deɛ ɔyɛ no a ɛyɛ na yɛ dinte anytime biara no ɔpɛ sɛ onya bibi na ɛdan kura na obebu kura obebu enti in this case no nipa na ɔgye iPhone na onim sɛ iPhone ne bo ɔden na ɔde sesa wii no ɔno na wo se mu kyiri mu akyerɛ sɛ ɔno nso wato mmra ɔno kura wato mmra kɛseɛ paa na bia ne sɛ wo kan iPhone a yɛtu bi tɔn bi bɛ 7000 6000 5000 na ɔde aba bɛ sesa wii 2 CDs 1 row 1 CD na unim ne bo nyina sɛ adwuma yɛ no tie nim sɛ yɛkyi ɔmo ka yɛkyi ɔmo ka na saa nipa wei obi asoɛte atɔ iPhone ne bo te sei na ɔbɔwura wo dem wɔn wafa oyusu a enye yi ɔno nim sɛ iPhone no ɔno ɛbɛ dia ma ne sɛ obɛyusu anaasɛ iPhone ko ebetumi atrack nti ɔde blɛ obi a ɔho nim deɛ mmɔ nipa no so gye a ɔmpa adeɛ kɛseɛ bia that moment na ɔpɛ sɛ ne ɛbɛyɛ ne ho bɛtɔ no na ɔde akɔgye 2 CD okay enti yɛnsua mɛdan hunu memetimi baabi mɛdan hunu sɛ nea asomasi de ba yi ɛyɛ ade a yakɔ wia ne yɛbɛtɔn okay enti no deɛ te ne sɛ obi de adeɛ bi ba sɛ tɔ a one adeɛ sɛ ɔkyɛken sɛ hwɛ nipa nankasa na ɔba wo nkyɛn no assess nipa no na brabo a wo mu nipa no unim ne kakra nipa no ɔyɛ hɔhoɔ onipa no wahyia ne da ɛsɛ wo yɛ saa assessment no 2 ade na ɔde blɛ wo no nya abotrɛ mempere ho nyɛ sɛ adeɛ na bia hia wo nti ɔde abɛɛ fuwa nti ɔde ba ya ne me hia ɛna 3 hwɛ ɛbo a ɔde ma wo because krɔmfo bia ne ho no mu akwakɔ wia TV 3000 Ghana CD deɛ nipa ne tɔɔ no na wabɛtɔ amu obi 3000 Ghana esi ɔpɛnintem ɔpɛnintem ti wo de buy na jare 3000 o mema 1500 o fa kakra kan o hwɛ ne action o hwɛ de way kura or respond to wasɛm na ɔka ne kura otumu sɛ adeɛ nipa di bɛyi ɛnyɛ ne dia ko wiae nti wonya abotre interrogate ni kakra ebusabusa ne nsɛm bi a obohu sɛ adeɛ na ɔde blɛ no ɛnya adeɛ a efi ɔno ankasa ne ho ɛna ɔde blɛ ɛna TV bia munu bia no sɛ ɔno ane deɛ anye kura na ɔbɛ receipt sɛ TV mono ana sɛ yikura mpo no yɛ ɔbɛnya receipt nti watɔ deɛ a awɔsɛ otimi di receipt ba ana otimi di manual bi kura mpo ba ɛkyerɛ sɛ TV no ampa ɛyɛ me amedia ɛna metɔn because
minia din na din pa ya reho se obebre pa na da pe obekofi na nneoma ya wia nneoma ekọ o ko so na se wo chi nipa na se odi wanim ko ba bi okoto ade na obusan se oto ne se obi kura mi ton TV ebi wono ma 50 Ghana flash screen na ton 50 Ghana na wato enti ye do kokota wo a oto ade ne kura no o sentence ne kura mu odin kura sin nipa ogwia ye because wo nim pefe se ade a woto yi bakwa wia na say mu say yi krono abi ekoso e wo schools mu e wo da ha secondary schools da bi nkwara primary schools ni JSS omu bu edana ni a ebi omu cardboard omu sell omu books na enya ebi ya textbooks ebi wo ya size books ya chocho mu no na omako wia omako se ni nyina se ya si omasi recycle plant bi wo ekwam ho ba bi a omu ye papers ho adwuma nti say no, so you can imagine books nti nipa na kura this bibi say buy na wahu say school wey books anase bisa no wo your man pa enu ase obeto nsafre police anase wo de engage ni kakra enye se bibi a eyefu bia na yeto because we say wo de nya ho nti da bi nti to bo ase na interrogate ni kakra say nyoma wo de bayi unya firi he nkwala books ni bo manya ma textbooks de de na tun ko sasa nyoma we nyina e ba se yento ono so pene ne se na be benya ne sikanti na wato oton so a fofofo so ndini panangata price o de be ma ono be chiro be bia ade no efi esun so obi ho akire na oton na de na esun so obi akọ wi ade a oton nti eno sa anyama mienu no so hu sa anyama mienu na ebetumi abo mo hu se ni posimesi ade o de bra mi we kọ wi a okay enti makwakwa akoye bi ama makoto fofofo ho aba asem ye komra nimu a mimi no eya emfie sen na etai range se me kwakọ dem emra no kire se okay guys section 146 of our criminal code na emra no kire se on say judgment there sentencing there a discretion of the court but emra no kire se do ko wi aye ne dia otoye no omu nyina ye sentence o my sentence o mu pe nyoko wi ne otoye otoye ni nyina uti kura anye ye kura because of say discretion ti ukonya judge bi obetumi akura jelu because e bi asipa obi ko wi apreko odan ha ya ko wi apreko ye de ne ko court no court for an no ye share the value of the pick no preko no court for an no 80 cedis but nipa na oto preko no court share ne say onkonko tua 3 million ema nipa na de ne dia no court san so boneka 1.5 so ndika bom de ko wia no ye fan 80 Ghana we nya obekọ 1 month ona emo wa ko to ye no boka 4.5 because wa nya mo sa preko no we say nipa ne preko no de banana stage ti sen we ku na she bottom na ode aba preko no nje preko anyi preko ketua na wa kwakoto so nti bibi say no wa wo to no wo sentence kura be ko soro asen nipa ko wia ye na yesre watiefo say obia de bibi brawa hweniye because bakunso wa friend bakunso ye being possession of stolen item so obi wia de na odi bejaw ebia na po de onim se ade ni wa wia na mo de ablaw se gito ebia ejajon me pacho me ko haba o jade si o mame na si ye hwehwe mu na ye beto se ade ni si nkan ya ye fawo because ade ni nine there be ntino because ebia obi wia se kura ni nipa na de ban kura o friend kura sanka no mi hu no o hu ne de ya ye be hu ade ne won nchen no nko ade unim hu bi na ekobasa na ma unse wo ba yen Ghana ha yen settings no ye mo ye Christopher na obi so kwaba no de na de agya wa se we de enya boni first of cobra ye tai pa ye tai enen nti na ye kan wasem ya hwe yie because just wo no na ye be ba na sese bio eni party na hye mu a obeyi wa no sei enti na je se odi si wo no metimi ahwehwem mi hu adi preko se den na wodi si wo na ufin den hinfa na wo kọ den tina pese odi si mi nchen nya abotre man obi won ma oton ade kura o de first of mehwa ama na wagya hokọ ebia na ye tai no na odu ho no wagya si nchen okọ because ebia odi si wo se ebia ye police for hwe kwana se bi mo hu a obesan si akire na mu ye hwe na beto wo nchen de a obeboa yen ba bia nipa no obi a na keto onim no because untumi nji obi ade a onim no ye de san de be ka jiro nipa de ade ne ma nko a de si nchen no nko ade onim no je ho ba asem so de a ye ready say obetumi akoginamu ye tumi ahwe nipa kura ma hu se super person de kakra e ka ho Yuminia asemo
assembly asem chia Ahenkan atiefo nyinaa obi ajo so na wotie mpanin nsɛm a ɔmoka sɛ kotrɛ sɛ deɛ ɔde bɔɔbɔɔl ho nyina hin sɛ ogyina kyiri nkyɛ sɛ wɔne gyini o ɛno nti na ɔka sɛm sɛ ɛkɔɔ court no nipa kɔ wiaeɛ no magistrate ne ma no 4.5 dabi ni ɔno wia no ti a 80 Ghana ɛna nipa a ɔtɔɛ no nso fine no 4.5 that is 450 Ghana cedis saa na ɛteɛ na wohwɛ ma sɛ this not receive na ayɛ ka no sɛ wɔne akwasi manu atu ɛkurom ya wotan na ɔsɛ akwasi manu nyɛ na adwuma a wɔyɛ ne sɛ ɔtɔn machines ne mu ɔhoro kaa ho na ɔhɔ na akwasi manu de car tape ana sɛ car engine bi abrɔ sɛ Mr. mebrɛ yi ne ɔsɛ ɔtɔnti bɔmmɔden a ne tɔ na ɔnu sɛ akwasi manu na adwuma no na wɔn nso watɔ wotɔ a ɛno ne dishonesty receiving no most of time no yɛkye nkurɔfo bebree a ɔmasɛ mɔka sɛ ne yɛde yɛbɛhu dɛ ɛbɛda hu sɛ wakɔ bia yɛbɛda hu sɛ ɛnyɛ ne dea but ɛwɔ sɛ at least wohwɛm kakra so na adeɛ a wode bɛn na receipt wei na yɛ ho adeɛ na atɔ ne hen na ne boɔ yɛ sɛ na wayɛ investigation kakraa bi wɔ ho wahwɛm kakraa bi wɔ ho na wɔde baeɛ ano watɔ wokɔkyena a ɔsɛ na mede menim sɛ wakɔ wia ɛnom sɛ nsɛm bebree nti yɛsrɛ sɛ obi committee this not receiving no a ɛkyerɛ sɛ adeɛ ɛnyɛ ne dea na wɔde aba no watɔ ɛwɔ anaasɛ wo kora waboa no ama watɔn other than sɛ wɔgye ade no asi hɔ na wɔde ama ne owner wɔgye asi hɔ na wɔkɔhwɛ owner de ama no ɛno deɛ ho sɔn ne ma wɔboa no ma watɔn anaasɛ wankasa watɔ wɔboa no biribiara ho pɛ amra no ɛbɛkyɛw nti mɛsi atiefo bebree mmere biara no saa asɛm mɛsi a mɛsi a na policefoɔ koraa da di na mo ha yɛ dodo deɛ na kyɛ sɛ aso mɛsi wakɔ wia deɛ na kyɛ sɛ me deɛ mɛtumi fie no de aba mɛda hu so akɔ wia na so nkɔ wia yɛ nti mɛsrɛ obiara ba ɛsɛ sɛ tɔme maa de wei tɔmagya pade wei a mpaatewa na receipt wei na ɔtɔ ne hwehwɛm kakra nsa na ɔbɛtɔ abatɔ anaa deɛ bɛnti kura na wotɔn yes deɛ nti na aba wotɔn so woni baabi a wokɔtua school fees woni baabi a wokɔ wohwɛ nipa no ho na deɛ ade pɔte deɛ na aha a wotɔn onima ma wɔbɛsia no fakɔɛ na mfɛsi wɔ a abɛgye so ɛno bɛhwɛm kakra na wɔdelay no so wɔbɛdelay no na kyɛ sɛ ɛnyɛ wadwene sɛ wotɔ ne mmom wode si hɔ ama rightful owner no ba wode ama na wobɛboa yɛde akɔma rightful owner no ɛno no uncommittee offense biara na mmom woba no watɔ omame ni wanu nkɔkɔtɔn wadira ni ma no akɔtɔn mame deɛ meme ni sika but mame nkɔ bisa bi me na no na yes bɛtumi so wo boa ma saade no afiri iwura nkyɛn na akɔ nti bɛkyɛw sa population bɛkyɛw so nti mɛsere bebree na ne nkɔla yɛba no kasema yɛ nti sika ntɛm no na adi yɛnim kan nti mo aka biribi a yɛ nti mɛsere korɔ no ade tɔ na ɛwɔ hɔ no deɛ ɛkye nkurɔfo bebree because ɔpalofo de mpanimfoɔ nso ɔpɛ adeɛ adefo da wonya asɛm adefo de nti mɛsere bebree yɛnhwɛ ne yɛntwetwe ho ne yɛmfiri saa nneɛma bi a nneɛma nketenkete bi a ɛnsɛm fata ɛba yɛ abrabom ɛmsɛ fata sɛ yɛbi ho ara na polisifoɔ akyɛw bi ho akɔyɛ bɔne binom mɛsere bebree ɛyɛ nkekaawa a ɛba yɛ abrabom yɛnhwɛ ne bɛyi nakwa na ɛmma yɛ so bebree mɛsere bebree okay nti yɛwura John also fa dito so deɛ meka ne sɛ ɛnɛ wiase ɛwɔ mu sika hoɔden saa nti obi mmɔden a adeɛ a ɛyɛ koraa sɛ yɛbie light mu bɛte obi wɔ no mu a ɔmmɔden a sini dan awaya ɔbɛkɔ no na yɛatwe wayɛ si ne nyinaa ɛdan ne si hɔ ɛso ne yɛatwe mu ɛmu wayɛ si nyinaa watwe obi koraa de ɔtwe ɔntwe nyɛ bi because onim sɛ ɔde kɔ a obɛnya obi atɔ na nka yɛ na nka ɔtwe akɔ na wanya obi antɔ a menye ne sɛ ɛbɛhyɛ ne nkuran sɛ ɔnsan nkɔnkɔyɛ nti yɛbɛsrɛ ɔmo a amanfoɔ wia nneɔma brɛ ɔmo tɔ no sɛne na me commander ka no wo paade adefo da asɛm so de obɛnya ne simple koraa yɛbɛsrɛ ɔmo ɛnɛ wiase no obiara no struggle for nti yɛbɛsrɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ saa nneɔma no yɛ na ɛnɛ ne yɛwia de abrɛ wo
ochina so wa hwia na wo de wo so wo de wo ba be wia wo san kwofo no kran so no ye wia mo ni bre pa o san kwofo no ne mo wia mo ni bre pa na ayi scrap dealers do bi okrom ha no mo a omo ye nkofo a ebi ye omo nyina ntumi nyepe e de ya obenya papa wom but ebi nso de bi last me ye chi obi na ye call ba ko shop o kire ye se o de akwa ha ti ye kwa ko retrieve nyama no me ko na musa se mo de kese bi bia da de bia mo pe o ka jem se mi kiss na ekura me kura nso se owu ete do so a nkura me ton kro meto kiss na ekura me no o ka kire wo pe o ka kire me se kiss na onimo o onime sanya na mabechi no onyo no toye ni nyangu ni nya na toye na me bi wa me ka ho asem se mu de kese bi bia de baba bia o ka kire se ai o police wo ki na ekura nkura se we na se mu odu kura ye beto so enti no enti no nyama ni bo ho no mo a say ye hwe ni yie because nipa do na so a omobo sa abra no so wo hwe mo tibia mu a enye boys you don't say just your pa so pa bia koto eduboni bi anom eka omo ho na omo enya bi ana bibi na kese ye serious pa ye very serious okay nti ye be straight ye for say ye ma ye ni nda ho nyoma nyina na ye to omo de ba na ye pam omo a megidi say enhye omo nkuran na ma omo nsan so nkwanko wia enfama okay ade ba ko a eno nso me tete se ekoso koko wia obi akutu ni koko di aba begu apaso no na omate asi akire minim se ebi eta ba so a se na komanda e kan eni ba yodo koko e ba yi unim se abrantie ondo koko fu se mponi papa na do koko kura mpo a ebi a mpatem na mo no unim no na nipa na kwasa koko di aba oba ya na so wakeli ama no ebi wo no ma koko no pendodo nti bebi e be fi beba de e fa no oda se wonya koko na wato ene e be sere se ewiase ye presika no bebre kura dachi o de kwahin ne ye gya hokọ mama ye ni mrisika no bebre nka se de ye benya ma ye hunti na mom ye ndwene se o ma na ye tim no ye beboa mabambo nso atumi akoso okay nka koko asem kakra me ba from last 2 years no now it was prevailing koko wi na doso na bia me kobi am fatum so ti me ko ransom krazin ko tete watchwood committee anti emma anobras kakra na me kokru bi se fro batabi ya chire hayi batabi e ko no kwati bi wo na me kwati bi wo no na obi wo ho a na de anajo e no kwafuom ko wia ne ma so anajo wa fa cruise ba wo trino ti anajo of kwafuom wo the torch na kudu twa body sa kokko anwan wa fa e no muso hu ye e no mkochi ayo ba o oba bisia kokochi hu ibe ba se mebre nti ade dwanto ahenefo ne ba mu nya dwanto ahene ye chi no ne kokot ye ne ma bebre machire no asiatu ewo batabi ho okay ema matumi atu nti eho ne de na dwanto ahene ni kurom nti wa ama mi muyawo dwanto ahene de se nya waduma ne se uba be dwan obi a dwanto obi a wiade nti ya ye nhwe ho suyi na ye functions na ye adwuma na ye no ye nhwe ne nya ne totin man enimu dwanto ahene obi ko wiade a nya se momma omo yade no ho de omma iba no ahemfo no ma ma ye bibi na wasanzo ba bia mo no wasa ana se ba bia me ko bia me bi enti ebi mma okay me na mo ma so kwanta se mi kwata ejain krona wo so nya jai ha me che kombo ma ba so bebri ese ba bia ko bia ugu dwanto ahenefo adwuma da bi o mo ma ti se ye kwa ye te wo ti wu no kura bia ase okay enti no wa da no mo nwen e wo so mo boa o mo totoches o mo to ni manema ituom kakra ka o ewo bi no tuom kakra no manage ho mo ye tema krono esote okay wo ja yi e fresh kuwe wate ote ye no ohina wo kurom ho wo ka ho mpanifo ho nyina ye de mu nyina ahyem nti no obi ko wi a ho na badwana to ano because ka kuwo no ho aha don't you ka se badwane ato obi aha ene asem so de ati asem de ato obi a de ya obenya obi a o ba di akiri mo strategy ni ye pa okay enti ma ye matiefo nso ekwan na omumra mu bia na omumu bi e won se misa bi a ye be matiefo enum pe atiefo num ye ma mo kwan wi a na afi ye de asi
na yɛ de aka atoa so nti atiefo num o wa asɛm ebisa e de fa police diary egu so koso ya ho a e ba che obetimi abam enkrato ne de ene no ye be ma mo bre na mo aba beto nkra but ene de yemisa question emfa enkomo a ye de ne sisi ye yi ho eye 0201944485 ena 0554820910 me ba che odini be bia kase free Baba dia. Me ba che nyame adumu na so Nyame adumu ye. Mama temple ni kona mtu eda mata baba. Ya flani weekend. Taxi driver ba ko. Okay. Ni chabe gwana no. Baba me ta papa en semana na ma ni kanu. Ami show papa brono ni la de. Okay. Yeah, that's it. Ma obi ntoa so ebi. Me pa cha odini bia akasa free. Wantimi anyina so. Odini bia akasa free. FM na sin ka se flat. Eja na achenti o. E babo ba ya kupon sam ni na pa mu. Oba na be bo e papa ma protect ya baso. E to da ejuma sen na so mo ya de bo aye. So bi wo kora na game ma so say obi dia je jam ye se me hwehwe mu sei nti se omo ka kan sen ya e ma ye so ye ni e ba ye ho so ye do ma se so bo be ye woni pedi wo ye mpatamu a ye ni mom sunu omo pan oboba enna de ma ko ma posifo obekọ obeba oba no akoyu bia de ne kwa yama na bosumi miensa bosumi na bosumi num nsia no asaba na ompatamu ho obesa be ye fofo na de na kọ bosumi na num nsia no asaba na ompatamu nti oboba sendi po ti sei no migi so konso aposifo no num no nti kwa be no de be fa so yin ompatamu ho so yin de nipa so mesi no tie no ye ho beto yen omwa eja na we de enko mia me yi anu ama wo ne ye tie ne se aposifo de omo de omo di bone ekoma ajagefo jagefo no omo temra na se kirekirim nti ejagefo no na omo ruli police de oyena adwuma de koduru jage na anim wi a ne aka nyina ye jage na adwuma nti ye omo ena ye wo ensenkan bi e wose ye no omo ka why nti obo be se na mesrewo me police ni na asham ni pa ne ko ni pa afi ye de na blame be nsia die na se me ka te jage no e se bia ne jage ko afi no aba wo foforo ma hu se commander ebo ni tinko nti ode anu ye be ma wo wabisa question pa ye da se okay me pa cho nsu betumi aba udini be akasa free hello pa cho akasa free atim achiasi anyinem me pa cho udin yo obama me mama kisi apazo se mu di djuma pa maye afin committee na the American say Reverend Koma Nakosi Asante asema ya peni fa positive kan ebie simeha ene dankoa pa so me peace council chairman ama branch na ko wie banche mi kru ya no de banche ne bra me ma metoye ena me busale se banche no wo ya wo no de konya ne mu wo de konya no banche no wo fuom ena so wo bi ne ko fu na me ne mebusi ni pakro ki ene da no ni pa ne twam na frost woni branch wo ya ko akọ atu banche bi no si de bi etina yayi maye madin se me ko me bobo mo na ya branch ne kwa no bete ko ma no me so de kwa so nye papa sabi wadi boni bi no abete kuma enti kwa be ene ye papa no be faso a ye be yi ablanche ne fia madam ase yenso ye da se bebre me pa cho din be akasa free wantimi me pa cho din be akasa free kada free wanchi na sama me pa cho yenti o aja mo no owa aja ya na pa me so na menti wa sama enhuja de me kofu onko so pa ye da se ma mo kan ko no samuno ye ha patabo me mo ko ajin na ko fo bi o mo ko fo na pani no o di mu pa ko boko no ye ya ne se o mo san ko ta ti o di mu ne na fo na wo ne na o di wu ye ya no ya njo o di wu ye ka me ko o bi o boko no de ka di o mo ande ya chuwa e u di ko prosenya e so haba afeke kota o mali asano ebi yo wa wa ja ye da si anya ne sa me ba to na utwa to udi ni be akasa free hello o jina sunsu na de he na de koyi da bi say we ya batman tinka on fan cheyin all right inti ma menko
mpanimfo na ɔmo mfa no yie ma nsɛmmisa ahodoɔ no ɛgya John yɛn nsɛmfa deɛ di kan deɛ ɔde busa sɛ obi hɔ no mu a yɛgyeri no ɔkwaa na wasan ba bia ne ama no boso mmiɛnsa na wasan ba na ebi hɔ no mu a policefoɔ no nka na gyeri na judge no koraa nipa foforɔ judge biara bebu atɛn a obusa sɛ enipo simasi or criminal record one ɔyɛ obi a munimu no ɛyɛ mo prosecutors no san no busa wa mo anytime biara so bebu atɛn a sɛ nipa no yɛ bɔ ne charges wie na so ɔgyetum na sa temu ne bɛba obusa prosecutor ne sɛ nipo simasi yenim na is he known you be a suspect or criminal the only na one thing others only say or tabokro na so onye bi that is the first time nti check judge say the first time ni e bon so chance ho akwa nti say na odi nka kire mu kire no ni nyina obeka na nso e wo judge no nsem say because one so feel say bia o akwa 6 years akwa 3 years ni nyina sakra na o ma na yikura na so sakra nti no aya na ɛwɔ ni nyina ni gina judge for no so but ye bɔ mama ne sɛ nipa no yenim sɛ bia o yesi ne prosecutors no ɛka ho asempa ɛna nipa ya ɔse obi de banchi ɛbrɛ ne sɛ ɔhɔntɔ na peace council chairman mu peace council chairman mu na obi abra banchi nso no sɛ okodwo mu abenya banchi bi ato but ɔyɛ ade sɛ obu sɛ nipa no sɛ nea utate sɛ obu sɛ questions ne ade ɛna meka sɛ onipa yi na ni nso ade de kyerɛ sɛ peace council chairman mu o so fokora gu no bɛbrɛ mu ato o san ko de gbanche ko wiye ko ma no ono de se ono pe sika be bi odbe fo obenya sika ne de so obi ono mo me se ni pasim de ko a obenya sika ma mentem aha nti o ya de se obusa no sa questions no ne ade na nanka se nko mo no modern obusa se kwa ba ne fa so bi sa ni pa na fi wo police for we bi a wo no nka we say we engage no because we suspect and the last near kan one say no suspect ne say ade wo de abai okoko wia and also we engage kakra na me ba me minisika me yi kura me yi mu aba transfer me nanka wato nsa frɛ police for ni obi beto ade ama me hwɛ ne ne ye na me suspect say bi ade no wakɔ no aboa ga ye so ni mu a ye betumi ehu ebi kura na sɛ na woka no wa di bɔne bi wo ba bi anase ne nyina ye bekom ama ye hu sɛ na nipa no ɔte and the last one the enemy panic as or chin now your muchi bia or san kuta se mi hu the nipa no wan ke be hwe be krom san kuta because last week ka instant justice wan sem wa ha yan fam na hwe yan sem ono ka wan ka se be bi owo no o se ebrebi a che sa che omuchi nipa na mo sa no kuta enya de papa yan so wo chi na fa ne bra so wi ade no me yedi se bi ade no kwasa na last year ka na bia na nyo no nko aba wo san kuta de mofu awi o de omo aka nyina omo nyam ho edidi nti na yesere se BBC no momo moden se moma ya so ate na yedi ho dwuma kakra emfa habitual criminal na wo asene no kakra emfa no such a person ordinary kokotwa ube contem wa engage magistrate chambers wa kanina kire no se sa kwa we ye ne kono akobe se 3 times ina oba de wo ya no ye entin se ya de magistrate no man 2 years and so man 5 years ono abe hu de obeye so atiase entem bia no se de na John kan ansana judge bia be ma sentence obusa whether the person is known say obusa say is he known na just obusa say wa co prison payana so atiase e bi class suspect to John on tiase say enti una beka wa chichirim ebia is known na wa ma advice kakra wo omo so me ni partise ne judges no magistrate for no o contem kwan ho ko church o mutiase so atiase bu wa otimam me kai me krum ache na wa kwa okwa no wa mabie nwa bi o fai so atiase okwa yi no wa mabie enti botumi aka na judge na hye aka kire masa akwo ha community no kotoku o ha too much wa kwa ba dey na be ye wo kan the discretion no as a judge no an botum your pen no be o ma obi an ka fenchire no woni high court be ma obi a o dia ma obi an ka fenchire no enti no se de wo kan enso ye betu koto jem na me bia ye tu ye prosecutors no fo alright ye prosecutor no ma chance na next week kra beba ono so mrebi beba ma pem questions yate very good yate beba na ye tie nsem no ya koso a kyekere amansan no ene ma bre nko ye no ma bre hadwene ene no sa de wiase kono mesere obi an hwe ne ho so yi na ebi na ho ne de akomo obi wo uko jail kokoko ase pa na
wo kwa kusi the master na hwie nso yi okay ya hwie nso yi all right na abama ne enya de pa enye master bebre okay ene fasa kwan so yenchi a adwuma for me master me obi ase okay aha odan ha de ope obi oye criminal boss criminal investigator boss or crime officer the whole division but to office bia so a on me master na me adwuma next week obeba ne beba on the prosecutor nti oba se ne aka no bibi achi obi adwen a obetumi abusa no so wa cheche bia chia odan police fo nyina omu nyina jo so na 2 days ago so na ye MTTD commander ne birthday okay Ira Edmond Ejekum makacha class mba and down for pan obeba very good hard pa ohun se oba police kura ya kono ayi eje so o ha basa egu ne ho a o tumi say yes okay nti chief ya da sinyame ya do next week ye be sana hia na ya toa enkomobo ne so ye da se bebre all right okay enti abusia eye police diary na asiesisi ya no opanyini ya wono na wo ba achim odan yen enclave no a one daya no ni dibre ne so kwa kopem manso kutwam kwa cross nyina ka ne ho ni dibre ne so pa one Yira John intifulo no eye CID boss ewo dan community 9 eno mbeka ye ho a ye de police diary no ebremo oya me no simana dia na mienu ena bapa anopa no nkron ho si awie bambo afi ye beto nkra ohene bo wiiri ma me na yenko ha for Emma ati ediba Ahenkan 93.3 FM enti yawie bambo a ni aka no eye enkratoɔ bre na enkratoɔ bre nso de na ɛwɔ ye ruko no ruko na dabio bibi ya me nwanwa kakra ma mimisa NPP fo ansa na ma bie pono na tum ma bie pono na mama ba MPP communicators no mo wɔ he because I say minti wo monka ana mo kire se kom wom ana afei na yeyi mpanimfo a mo hyehye won because I say minti monka nwanwa omu a na prince mo abetwam baako omu a na yi mo abetwam baako minti monka nwanwa fellow citizens MP3 I ask you to be citizens MP3 mpacho tiwe mame fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Big one. Apumba kwa dia. Papa. Amen. I'm a French more than my mistake. A Georgia, any end is a phone penny for a war or down here in other bounds who can't be. Of what by Yamasian kind of crap, Yamasian kind of crap, Yamasian kind of crap. No one to know how at the town to man. The local father, Sabi, obeying the whole time, Papa. By Massa, say, oh, yeah, dear. No betrayals are due, yeah, oh, yeah, and yeah, Lenny Panepa was him. Maybe your mining corner, maybe your mining corner of what. Can you believe that you have made a match now for your sunrise if fuel prices again? And to say that young Adra for a Sabi Bonnet, and a Yayan and Neku for Adwakasa. On card the choir, and you figure to come to phone to phone upon a choma. Because on any penny to the 4 would see. Well, as my vice president, so Nimpa, some papa, and your friend is a doctor, my medical Wumia. I can make a resign because I didn't get Canada. What's over to me the Ghana card? I have passport. I'll bet to me to quite a blue. And I want a foreign minister. I actually I echo butching. I bet you to say the Papanaka and Obua. Massa, I do clear system. As a first president, they are then remote control. And you use a Quanaquaka. What can you know, Mamma? That's why I bet you to say Yanakre. As I want missing, who will say when you're young? Oh, say when you're young.
Some of say for Admotre. Big one, ma obi meton cranny. Why? Mobi meton cranny. For Admotre. What for your first Christmas tree? 840 million. Sana obwa. Adiana kwa mo hanye. That's not what you say. So man peni be to them lana ye do also for Admotre of amono. Yate. Yeah, that's it. Big one. Edia or no dia banono. Wabeto nenkra. Me patcho nsu betumi aba beto nkra. Yeguso aye to nkra no a. Ntu nsu betumi aba. Na odo de aba. MP3 omampani akasa se be a responsible citizen ti. Also your work no omampani tie o. So bra. E patcho di be akasa free. Obo banyankopon hira wa de nyina bedman atimo da wota. Yenti o. Na wo how can be? What say after MPP la college no mo ma omutumi manzo. Because always you mu nyina so asama nti omutumi mabie nti na mo obo ba nkwa masem tentem no obo ba hwe egase ahụ ye asem kwa eba ko penso ampa ase team ya na di team ya utumi ka chew man se wawu ye urade ya me abo bia be wu on se wo pre obo ba nchi ado dia big one ma mi chiawo na enche na akopon ya ma 2024 ye pompa ya so nya akopon na eba obi a nkire MPP for say MC for na say bi fedi ate bi mu edije no enche omo nche wo atum anaka Ghana ha be yo mu nyina so na the NDT for MC ni DT for aba na ebojo obo ba be shawo na ba ya am na that as a first born obo ba be hwe yeah that's it dinuwa utwem wa wo obo ni nyame adwuma why nyame nka nso ho bedman no mpacho odi ni be akasa free. Hello Boba. Eja. Good morning. Majo so. Oboba wo fa si unia wa nkasa unia pa ni Kolonto yentie we. Oboba mi tie won se mo kana oboba mi se wa nkasa no nyame no wesila pa to the extent say if you ask no ebinum ko school sabi ebinum ko school we didi nkwati asem ebinum su ko school e de transit din dream o man hu eye wo a ko school e dream o man hu anyame e hira pa oboba bi de bi ti odi bia oni odaman na oboba nyame hira no mo ho ban omo ho ban di bia ya omo ho ban di bia oboba me come asem so a aya na me dream ho oboba me ntiase o Ghana anu si hwede na na do di akoi oboba me na me nto aba memento aba eyi sa aba tu ye omo di nkunimi omo ba ye nchen e ma omo be promise me boaboa boys ano e ma me boji su tubo ye e ma idisi ni frame bi sam say enti se de me jire me ho me boji so e kom kra e de me ni ade me bo mo mu wini a e de pa na me pewo omo wini a me ombe ya ma me oboba bisine me ka to mo de fine mo fa se ni me machine driving wi wala mo mo can pay kra na me ban ye me fa nya ala oboba bisine ni disi no won patemu hano only omo se meboa omo mra me ka se meboa yate oboba mo bi ntwa 2024 there ye mati 2024 ye wa ha okay all right macho udini we bi akasa free oboba na shini eja na shi enti o oboba medical investigation of president commission maybe memu wa ko kasim bi se NCT committee so mo oboba omo ho na mama nka me ko panche won di mistake omo ye no communicators omo ho no minima djuma o enye se di eja anasa omo minima djuma bako ne me ko ba se na se o ma fati me je tumi nko ade fa bia so me fa post ma no eti no omo minima djuma hu ute omo minima djuma obo ba me da se yanso ye yeah dio eja na shi ablazy e ba cho bi pun dia ono no ye ne nya djuma wa ha obetimi akwa ekire ho dia na no aye din o enkofu ablazy me ba cho so betimi abeto nkra na fe ya sorry so ne akoye ba bie 0201944485 and 0554820910 o de ba na yama won so watu nkra no mame nko eha no mo me ba cho udi na bia kase free Bacho mesa kasa free nyiremu wa atase constituency atima nyirem kotoku oboba ba me na me ba no prayer obi ko wi abante ereblem eti ni nyina ne se efi atiase atiase junction ana atiase krom bake na junction papa koku board 2019 wo ma begina ye omo ba ha
and now problem be na e wo ye ne wo mo wo koko station obi ni amo ma che ebo e wo kwan oboba akoye hu ye si koko bodu pani pa no to ne du ba komu a e be kan se bi ni wo che ebo e ti ba ya mi en so che ni no mo ba je ye hu ye si ko ni e te wo twe e be kro no juni constituency ya kaka no e fi strati e ba ke na ja che no ahimfo wo ubi e wo ba ya monya ba ya fia na se wu ye kwaso ayi na na bi after central for that there and the other Ghana no ahimfo no sorry enti ye no sebe asofu fosia so de ama e beto mi bi papa nye na mata mi bi si ya e fike na janche na kanti mi ma e mbeti su abie ni ha ye fefom se ye kwa ni ye enti me hawa me pese me ditu animu na me taka ta mu pa azam se me ti hu ngai bia enti mu fra chairman ana mu fra mp no na mu musa na wasema yate yedase bebre enkrato no no ofofro nso aba yenko ha me ba to di me be kose free hello Oboba me ba to di Oboba join ya ni o wada ajo ya se de o se da shire mu yi Oboba o mai ni mu aye da ma o free radio so da o se sa Jeze amani mo aye dia no Oboba so la na wa so la for see me kasa ye di o ajo je nyabotre eme twist ma se me se o mai ni mu aye de man ka se mu aye de mpa che o se mu aye de Oboba na baba se na ya me so na ja me de me ntuma bo wo dia no na ya na wo free wo sirisiri aho tira me mu no Oboba I don't know what is resident. I'm not a French. I'm only with my phone. Let me try this going at my just my woman Galba. And this is going on a senior that man will be a children. Oh, Boba. I dear have a pass to see I'm a person. I can't want some cry or Boba. So I gay, some year coffee. Oh, Boba. That's nothing. I want to send a yes, how Boba, and no matter if I feel. Woman, you see, yes, and I can't crunch up by himself. I pay. Ekwaya wodu o man na moso no enye oboba adenti na me kasa she gay ye start say wiase mansan na start say ye na ye gay ada bible no enye no kra na se bible no enye no kra de na just abrofo no di gay ni be say yensa de na just bible no mo se da de be da agaye adenti na bible no ye no kra ni ye di bible na ti na mo abrofo ya so ase ka mo ho amudi gay na ye mpanimfo so Kasa kakra wo benya wia ne sika wo benya dinti wa dio man na akofo man na gu na mo so so sa nneoma we so da banda ne ye hyemra wo man mu a ye kwa broche no mo akodwen ho ansa ne ya be ye mla ade ye nye sovereign country na ana mo kwa wo ade bi wo wa ban we ya no interest aban we die me say 2024 Ghana ni bia nto abanti abaponi we okay aban we ntin ni pa oni abadaye ma Ghana fo wo me nto abanti ano Essence no more you na sika wiane no ma basa nkwa na ba wo ye de ade okay wa ma o man ni ma ye de ni a wo tre nkwa asa ade aba fon be nkura ni ye da se bebre nyame nka won so ho we see a friend no Champon Junior o say okay on the obebo ma baso me da se bebre ni abaso body okay we so aba me pa cho udini be bi akase free Oboba luso gwaji simoda mpacho yintie o Oboba Debbie ya ni omo nye business o kwanso enye business eni omo ye o kwanso na uja da beni na so ebi omo obibi kakra o se e kan zisa yanje 265 na yaje a police for ni bin mo won MTC before no MTC before no omo mko road no ebinom fine oba mi ni pe do you can say me my police needs ka so I just say mo mutimi ka tell say o why say o won petia enti no da o se sabe so mo ni be mia on wa say do sini ama no na ye do na fe ye tabiga ka ya mama utimi ka tell place this say anyway na say ni eje enti on kra to all dey mom ni sen men ka to me dey mom ni say o me hwe mo just anya ma na mo hwe no mo njai thank you because one the drivers one ka san wasa rules that dey on the don't
rules that die ho pa no edoso adaba ni timi hwe ne ho si ya fine ye be sansa to petrol ye we nyama bebri na kakra be sa dia ma wo sa ka sa mo ndi na mo de 5 bisa taxi ni pa do so ne fa sa so de 5 bisa ti e ka so mo sa life ni do mo njai o mo hwe so mo yo majuma o mo hwe so mo yo majuma o mo njai sa ya ndi we then the mwa yeah that's it ono so de o de buy no we ba cho we din be ka say free pa jo ko free tani ka say for na coffee rate amete won ka che o na be ma o de coffee rate ade de o ya sin na coffee rate ba ko fe to si o be dia to re yo da ya yenti we ma mu ni ajuma pa o ye ko so na esa ndi ajuma so ya pa na ma bo hu de o ka ka de ama na ma fo si de mo to de abana de ya ye na beans ni so ma be di beans ma mi akosu ya o ba traffic ya old Vodafone no coffee rate am steady what we did we can say free I feel Isaac because I feel that be ba cho yeti o mata israel abai we de big I go for the one disappoint here papa we disappoint here papa me a strong ABPO ba go for the disappoint here o man no ya di but we get me to kwa yo me so for to ko be dia ko ye waiting we say ka obo do asa anodi omo say ye nyi sa ye ko ye kuto gane e be ye judgmental press at ya wo mu abotre osofu me ba cho na utwa to kra udi be ka say free asa fe nko bi ka say fi odan ya mpacho enti o asa me de menka to me to man peni to e se o mo hwe no mo ye bridge a ebu o bangalo e de kokote obo ti a bridge na ye ku papa omo nchen na ka di nkonko kem no mo nko chepe nko trouble fa ka sem fa drivers for ho se drivers ye nim ka pa but the bridge na ye no bridge na ye ku yes trauma menka to no yen so yeah that's it we got to go man it's about to go down yanko Okay, I don't see brasso was here call. Where you song kejeme. We've come far. Yeah, where you song. Where you song. Okay, yam faster than confirm ma aboafo a wo mo boa yam yedi dwumadi de bremo. But once again, happy birthday going out to you, Ofra Bill Clinton Sechiama. Bill Clinton Sechiama, and your birthday. So happy birthday going out to you. And of course, Daniel Ochre. Your Frau Danny Scofield Peace who said peace. And also birthday. So happy birthday going out to you. May you all live to be 93.3 and beyond. So Odi Ahenkan Kwame Yaboa. Dream Pahini Kofi Mensa Ko BK Kwame Asante Billy Man Anope yes ya damase ofre me oboba ofuri amanfo the commander general na abrantie we aden obi a promise o go baby ana ebi on say see em fa yefun pan en shaben sasem na no krepa on te fo ne die sanke omo na won man ka e betumi a enuma se abrofo kura o yes one mean yes amen because we buy a sunny ayi adoa ni atopan ubu that is a free I see omote enti abusia na ekoyie wo ye na ba frɛ no aboa so de ankoyie twa adwesi so te ase nipa na efum nipa na ede che abrantie a wadi gobe wo se fufu se den a wadie kwaku nin kusi boadumu to aso amamo anopo nondu abode shima me mama chimo makwaba de ba Ahenkan 93.3 FM so ensema do abete ewo ya wi apem to be akan kasemu na impo yen anyume no nsia akan kasemu ene ya tudin se naposo etrenitri headlines me de ba besomo me din edi kwaku enin kusi boadum kwanchefo penyina ohwenkutan die so ema nad modwumakuo ne de atudwa se
wɔm de hyehyɛ ma pegu akwama wɔm hwɛ sɛ enzu yiri bebrebe wɔ mam no etuo ebitwa sanso ana NPP monye kon director of elections e de aba betu dwa sɛ wɔma 18 tim nkrata sɛ wɔm pɛ sɛ wɔm gina epri de bre e wɔ NPP monye kon mu wɔ man mu nyinaa no wɔm atum ebre no abawieye kane twatwofo pani de ma National Peace Council enso de atudwa sɛ National Cathedral na yesi no enioma bi edi akira adwempo bi eta akire no ɔsɛ aban no ɛwɔ sɛ ɔyɛ pɛlepɛle yɛ wɔ nneɛma bi ho sansa atɛntene ne bi ɛkɔ ɛfa National Cathedral ne ho international relation expert enso de atudwa sɛ Ghana card no enya de betumi de abɛdane no ayi ne passport da kozi sɛ nyame bɛba chairman de ma privilege committee ɛwɔ Ghana mra hyɛ fie ɛsɛ wɔn mo pɛsɛ wɔn ne onimnyamfo saradwasafo kasa na sumami wɔn ya wɔn nya no to wɔn yɛ wɔn adwo so wɔn de bɛfa abɛɛfo tinta video so na wɔn na yɛ video call zoom yi bi nanso maame no hu santi sɛ ɔma online NPP national chairman aspirant ɔpɛ dibre sɛ chairman of NPP mu ɔde atudwa sɛ braso wɔ sɛ NPP manara ɛyɛ baako na mo kabom sɛ de bɛyɛ nwɔtwe no betumi abum sanso ɛna rewo sɛ mesi wa akya somafo bɛka ya ɛmamu amienu bi tompo ɛne hwan a wɔm kokum abamu abaako yi sɛ oi sɛ mbɛka ya sa arewo sɛm no yɛde ho sɛm ɛbɛba wie ensɛm bi asan sɔre ɛwɔ ho African Youth Survey 2022 dia tudwa sɛ amu chichemu aduonu 56% ɛwɔ Ghana mabru mu wɔm gidi sɛ ɔman no ekoye pa Ghana for bi so ache wo madwen afa National Cathedral no ehu NPP National Women's Organizer hopeful enso de ne hyehyɛ ma pa ode ba be fi ode be fesi Maakye tijemfu a sɛ de be yi na to ho na obegye sɛ de bre no adi san hyehyɛ no ye ti ye prem to bre akan kase ye de mu nsɛm ebeba wei ene afro bi na ye besi ne koso ewa wie prem to bre akan kase mu ena empo enyume no sia akan kase mu na poso eno no medin adikwaku anin kusi buadum asante atuma menteni ba ko pe meko na the super duper mid morning show Kwabena Costi on ne shabu Ghana kuafue Adama West Africa emamo adwuma o Adama West Africa